let me find you daddy ke o ntse botlhoko lona mataka ke tlo founela o tla a tatetsa show ke tlo founela o tla tampana tlo founela meskati ke tlo bua le wena novi wa rona lerato kai novi wa rona yes lerato ke bolewe ke Saira are let me find you daddy ke mo tampa yesterday o ne o rona tlogo tse kgolo lokwe wa mora tv ma a re dumela novi dumelang lerata ha o ka bona smile sa ka Friday ke tsa sister Jacobeta ne yane mo ke rutang ka modafatso teng ne so ke batla fela anyane fela just very short ne what's up guys ke kopa today I'm not going to be long next I'm not going to be long but ke batla o share hanyane fela hore o bona if we are not ready to apply the principle ya ntate modimo le next year hona le ba ntse ba tlo suffer financial we still going to suffer tampang ke tshwere ke flu ha ke tsebe ke di sinus kapa ke flu I don't know ne ibile ntse ke mina guys ka saka tuku because ke feel hore twishi in block so ntse ke mina kanto ka so ke tshwere ke di sinus ha ke tsebe ke di sinus kapa tampane I will do that my friend I will do that Miss Katabon so Kirhem there is something you santane a sa batleng bana ba ntate modimo re tsebe and you know ha re bua ka manyalo le ka di relationship batho ba ba so much interested nna ke tsebo etsela lefatshe lena ha re bua ka manyalo ka di relationship people become so much interested kore show e ba le batho ba bangata but once re bua ka dintho tsa ntate modimo nna ke tsebo etsalang ka lefatshe le kapa batho ba lose interest ya dintho tsa ntate modimo le bana ba criticizang ha re bua ka dintho tsa ntate modimo we will never see them ba ka setle mo le bana ba ratang criticize they will never come but ba emetse the time ke etsang deliverance bila ke le kerekeng ke rapella batho ba wes ba ya tla ba fihla ba criticize ba njwetsa hore ke a acta ke a performa ke eng but ntho ke batla go tla yona ke this thing ya o ruta ka prosperity people they don't understand hore ntate modimo o na le beside taba ya hore lefatsheng re kgona ho atleha because of the qualification le mefuta ya mesebetsi yeo re sebetsang batho ba tsebe hore ha ntate modimo le rona o re createtse an opportunity ya hore le rona re le bana ba ntate modimo whether o na le di-qualification kapa ona tsona but ntate modimo re created a great opportunity ya hore le rona we can be successful. I saw that ke kopa ke pheta up o bona lefatshe mo you need to o tshwanela hore o ruteye o bale o kene sekolo o thole a good ntho mosebetsi o thole a good job and then how qetile then you know hore o tlo ba successful o tlo ba le everything you will hlokang through skolo le through mohlomong position ya hao ya mosebetsi but what people ntho batho ba sa tsebeng ke hore modimo o re created an opportunity le rona re le bana ba ntate modimo hore re ka nna ra atleha still re ntse re sena tsona di-qualification tseo because ha se batho bohle ba tlo bang le di-qualification
ha se batho bohle ha se batho bohle ba tlo bang di accountant ha se batho bohle ba tlo bang di doctor ha se batho bohle ba tlo bang di electric engineer ha se batho bohle but as much re sena mangolo re sena eng but modimo o re createtse monyetla wa hore le runa re ka phela hantle ke kopa le nkutlwa guys ntate modimo o re createtse an opportunity ya hore le runa re le bana ba ntate modimo re ka phela hantle. There was a time mo nkileng ke holetse ka Rabofutsana. I don't want to go back again tabeng ya hore ke hotse jwang a ke batlo ya ha home ke holetse ka ra poverty e tshosang ka Rabofutsana bo tshosang ke holetse ka Rabofutsana bo tshosang re holetse diplasing and then ka dula diplasing ka ra ntlo mo buratlo ra botshabelo ra dula ka ra mkhukhu wa bona. So I had this thing hore one day ke batla ho phela hantle. That thing it was in my mind hore ka tsatsile ke batla ho phela hantle ke batla ho ba le tšhelete ke batla ho ba le dikoloi. I want to live a good life ke batla ho phela bophelo bo right. But the problem I didn't understand hore ke tlo qala kae ho tlo etsala eng hore ke phele jwalo. I ne ke sa tsebe next. But I had that thing in my mind hore ka tsatsile ke batla ho bona ke phela hantle ke batla ho bona ke na le dikoloi ke phela and you can imagine when Ulora Jalo Osna the qualification because I was dreaming like that but without qualification. But I had that thing yahure katatsilelina kenze ke tlo phela hantle. Kore every time ne ke dula ke bore ke tlo ba le tšhelete ke tlo ba le dikoloi ke tlo phela bo right. But I didn't know hore ntho eno tlo etsala jwang e tlo qala kae. I really thank God ka ntate Moruti PV, the late Ndlebende ya hlokafetse. Ke leboha modimo every day. That man modimo mo hlonolofatsa ka tsela makatsang because ntate modimo ke nkopanya le yena. PV Ndlebende o nrutile ka offering bo mmele bo ntate. The only thing yo PV Ndlebende a ileng a nruta ka yona ke giving. The principle ya success, principle hantate modimo, principle. If you want to achieve your dream, if you want to be successful, if you want to be blessed, mona hantate modimo. The first principle ke giving. Principle number 2 ke obedience. Obedient. Homamela obedience. Kapa ke obedience kapa ke obedient. Homamela lentswe la ntate modimo le ho le etsa. Obana if you want to be if you want to prosper, if you want to be blessed, if you want to be blessed, if you want to be or obaka modimo a o hlonolofatse ko bolella nnete ntate modimo, the first principle ke giving le ho mamela. Ibile I will say the first principle ke ho mamela lentswe la ntate modimo. Number 2 ke ho etsa lentswe. Number 3 ke giving. Guys, wa bona ntho tseo se fapang sa ntate modimo ke batla le bolella nnete. Those are the things so bana ba ntate modimo ba di avoidileng. Si balekile we baleile principle ya ntate modimo. Ene nna Zenzile Andries November ke thuswe ke yona. Namhlanje letsatsing la ka shebelena ke leboha ntate modimo ya ileng ampontsha anruta leng ankopanya le the late PV a ileng anruta principle ya success ntate modimo. And I thank God ke leboha ntate modimo ka tsela makatsang hore be ka nnete ke ile ka e tseba, and I did not hesitate to grab that opportunity. What's one thing when I keep back on a kirim? Obana, once ufutsanehile until uyetsa peace, uyetsa khotso le bufutsana ba hao. Even if ntate modimo ka create an opportunity ka se sebedisa. When ufutsanehile to the level whereby uyentse khotso le bufutsana ba hao, believe me, even if ntate modimo can create a great opportunity for you, o ka se sebedisa opportunity. When mohlane ke qala ho bona ke hore
principle ya success ya o ba blessed ke giving. I did not hesitate. I did not hesitate to give nna. Ke hopola ke fana ka koloi ya ka A1. Ke na le koloi A1. Di ne moto A1 bazalwane. Ke na le koloi A1. I gave it out that car ka fana ka yona because in my mind ke lolong ya ka, the only thing that was happening fela fela November ke o batla o bona bophelo ba botšhintšhile. That was the only thing ene duma ka ra kelelo ka gore ke batla o bona bophelo ba ka botšhintšhile, ke batla o bona ke fihleletse ditoro tsa ka, ke batla o bona ke phela hantle. That was the only thing eneng inthusi because ne ke na le ntho emphusang ka morao, ne ke batla poverty ne mphusha e nlelekisa again ke batla o bona bophelo ba ka botšhintšhing. So for me, I did not hesitate to etsa lentswe la ntate Modimo. A ke ka hesitate, a ke a potoloha, a ke a doubta o etsa lentswe la ntate Modimo. Ke ile ka le etsa bomme le bontate ka nehela ka koloi ya ka ya pele. Ke qadile ke nehela ka diphahlo, ka nehela ka diphahlo tsaka, ka fellwa ke diphahlo di nikela ke mpahla tsa ka fellwa ke diphahlo. Itse qetile fana ka diphahlo ha nako entse tsamaya ka fana ka di-furniture tsa ka tlong, ka nehela ka di-furniture tsa ka tlong. Ha nako entse tsamaya ka tlo nehela ka koloi ya ka A1 ya Jetta CLI ka fana ka yona. But today I don't regret because Modimo o ile a tšhentšha bophelo ba ka, Modimo o ile a fetola bophelo ba ka tsela makatsang. So ke batla o tla tabeng ena bomme le bontate gore ke le rutile bekeng ke sure matsatsing a fetileng ka re there's a difference between ho atleha ka mofufutso wa phahla ya hao le ho atleha through the mouth of the prophet. Ke kopa o ipheta ho na le phapang pakeng le ntshwarele guys ke tla nne ke minehleng ke tshwere a ke tsebe ke di-sinus kapa ke flu na ke tsebe because ha ke motho ya kulang, so a ke tsebe ke tshwere ke bona ke mina fela ke na le running nose, ha ke tsebe ke di-sinus kapa ke sefuba ke tsebe, so ha ke tsebe a ke motho ya kulang, so ha ke tsebe ha ke kula ke be ke tshwere ha ke tsebe sefapano. I don't want to lie, so ha ke tsebe. Now here is the thing bomme le bontate. There's the only difference bakeng tsa ke kopa re bale buka ya Samuel wa pele. Ha re bale buka ya Samuel wa pele a ke tlo nka nako e telele next today la mpona gore ehlile tsatsing lena ndi a sikulela bazalwane ka nnete la bona gore mona botsofadi boke and ntho e tenang ke gore fela o ikutlwa o le tjena tlo ke tlwele itaba ke batlile ke bua o rukule tjena mara ke go tla fella hakalo ere when wena buka ya Samuel wa pele Samuel pele chapter 1 verse 1, buka ya Samuel wa pele chapter 1 verse 1 ere when wena le monna e mong wa Ramatiele Sofime wa naha e maralla ya Efreme, lebitso la hae e ne e le Elkana mora wa Jorahame mora wa Elehu mora wa Ohu. A re tlwele mo ke ho verse number 2. O ne a ena le basadi ba babedi ne Samuel ento o tike Elkana o na le basadi ba babedi, o ne a ena le basadi ba babedi, lebitso la wa pele e ne e le Anna, wa bobedi e le Penina ne. This man o na le basadi ba babedi. Ke kopa le nkutla ke tlo nka nako e telele hleng guys ka nnete le ntshwarele sefapang ke tshwere le ke hlono ke na le headache nya nna ke tshwere ke mara a ke le diagnosing hleng ke tshwere ke mara diagnosing diphetho e ntoni ka hle mamina tswa nga ke tsela. So what Elkana o na le
Free consultation after the show, my friends. Yes, my friend, thank you so much. Ai Gaddafi Gaddafi ke na re ke tshwere ke letswai Gaddafi ke re ke hlomola go ntlwella ka ntho tsa matswai Gaddafi o sebediswa ke Satan wa tseba na ana re ke tshwere ke letswai ene nna ka nako tsena ke tsebe ke tshwere ke ai now Bible e re Elkana o na le basadi ba babedi ne ye pele wa pele ene ele Anna ene le Penina wa bobedi ele Anna. Now o tlo bona hore soso ya success tsa rona ha se ngata e tswa pleking e one. That is why we need to understand that there's a difference between blessing ya mofufutso wa phatla hao o be le dintho o achieve but o fufuletse o bilile batho bo ba le batho ba achievang fela because of hona le ho declarewe a blessing modimo bona ho bue mantswa di blessing modimo bona ke kopa le nkutlo wa bana nna as much ke ne ke sebetsa but one of the thing in thusitse thank you so much ke flu muruti drink lemon water and okay now because I did not have resources I had to rely lentsweng la mo prophet I had to rely. I want to emphasize this thing. There's a difference between achievement tsa mefufutso ya diphatla tsa rona le achievement tsa declaration ya batho ba buang blessing modimo bophelo ba hao. Re atleha ka tsela tse different. Hona le batho ba fufulelwang before can aka achieve dintho. Hona le batho ba sebetsang ka thata before aka achieve dintho. Hona le batho ba sebetsang ka thata before, but hona le batho ba modimo a etsang hore ho be easy ho bona. Modimo o simplifier maphelo a bona hore ho be easy for them to achieve wa bona. Now ke bua from experience, guys. What's about before ke tla scripting ke ne ke ipolelletse hore nna there was a time when ke setetse dilemo ke ipolelletse hore ke batla ke le 40 years. That was my plan. Ne ke batla hore ke le 40 years be ke qetile ho sebetsa. That was my dream hore ke batla ka 40 years ke be ke qetile ho sebetsa. Ke ne ke batla hore ke na le di business, ke na le dikoloi, ke na le ntlo wa bona. Ke ne ke ipolelletse ke ipehetse deadline hore ha ke le 40 years o tshwantse be ke qetile ho sebetsa, ke retire ke sebeletswa ke tjhelete. Okay, ka 40 years ke ntse re murana le my ex-wife, re murana ele mmao e lo hao mmao ka 40 ya feta re for it tlile ho bo 30 ya re 35 ya re 40 re ntse le mmao wa hao o mojele ka tlala mmao lo hao mojele ka re rwakana re lwana le mosadi wa ka re murana physical fight. Nna le my ex-wife wa ka wa pele ne re shapana physical fight re lwana until 40 years e fihla. 40 years ya ntshwara ke dula ka Ramkhukhu. I mean ya ntshwara ke dula Freedom Square. There's a place between Freedom Square Mekhukhung. Ka 40 years ke ntse ke dula Freedom Square. Ka 40 years ke na le dikoloi tsa dikorokoro. Ka 40 years ka 40 years ke ntse ke na le ke dula ka ra 7 room ene ke haile ya Blockstein. Ka 40 years I did nothing. I had nothing ka 40 years. Ka 40 years I had nothing. Ka ke na le 7 room ene ke haile and then I qetile ka ke na le dikoloi tsa dikorokoro di magasa a madlaka we motho ke na le dikoloi tsa magasa ka 40 years. Remember ka 40 years ne ke ipolelletse hore nna ke batla be ke na le everything, but believe me ka 40 years ke sena nix. But go just nkile 5 years so for pambo. It took 5 years. It took
ho nkile 5 years hore bophelo ba ka bo be bo kopane, toro tsa ka be di kopane. Wa tseba ke na le dikoloi, but I had cars pele. Yo nna ne ke na le dikoloi, ne ke na le dikoloi ke gola. There was a time ne ke na le koloi tse ka bombo 15, only my private cars 15, ke gola 15 or 20, only the private cars nna tsaka. That is why ke kgonneng ho fa ho nehela ho ntate Bishop ka Discovery 3. That is why ke kgonneng ho nehela ho ntate Chobokwane ka 350 ya Mercedes Benz, ka nehela ho ntate Moruti Mugade ka CC Passat, ka nehela ho ntate Moruti ndo Naked ka 735 ya BMW, ka nehela ho Moruti Horse ka ntho Sanyong ya 4x4, ka nehela ho Moruti Dr. Nto, ka nehela ka vene ya Stallion, ka nehela ka vene ya Stallion, ka nehela. Ke kgone ho nehela because modimo o ile a nhlolofatsa 5 years bo mme le bontate, 5 years ke a bophelo ba ka bo kopane. 5 years ke na le everything. 5 years ke a bophelo ba ka bo kopane, ke dula ka toropong, ke dula I find myself se ke dula le Bojobe ke kwana, ke na le dikoloi, ke na le everything. In less 5 years, it took 5 years. And ke bone what's man that modimo bana ba Israel ba dutse Egypt 430 years ba futsanehile, 430 years, but it took only one night ore modimo a tshentse bophelo bana ba Israel. Ho nkile bosiu bo le bombo mme le bontate, only one night when Moses came to Egypt, yaba life ya bana ba Israel ya change. That is why, but it's just that Satan re underestimate principle ya ntate modimo. Number 2, Satan re underestimate ntate modimo. Re rata ntate modimo, re tsamaya dikereke, re phulusitswe, re kena bo Roma, re kena bo Fura, re kena bo kae. But ke kopa lo jwetsa nnete, we always underestimate bokgoni ba ntate modimo. And the Catalan local Loro Tamakereke kai, but one thing for sure, re underestimate bokgoni ba ntate modimo. One of the thing e ke sa iteleng bo mme le bontate, e ke sa nkeng hanyane, is the ability of God. Ke bone modimo a fetola bophelo ba ka in 5 years. Modimo ke a bo fetotse bophelo ba ka. Ke ha ke lebetse hore I had nothing, ke ke lebetse, ke lebetse hore ke na next. Modimo ke a fetotse bophelo ba ka in 5 years. Now ke tlo bontsha hore there's a difference between two people, but ba achievang ka mefufutso ya diphahla tsa bona, le batho ba achievang ka lentswe la ntate modimo. Now ke batla le bontsha something, guys. A ke re badile hore Elkana o na le basadi ba babedi, ne. Now wa pele e ne le Anna, I mean ke ne le Penina, wa bobedi e ne e le Anna. Now ibere ke kopa re ba le hem ere ke batla bala kae. Okay, ere verse number 4, ere ka letsatsi leo Elkana a neng a etsa sehlabelo ka lona, o ne a ye a nee mohatsa hae Penina le bara ba babedi ba hae bohle diabo tsa sehlabelo. E ne re ba ya kerekeng, Elkana o na fa Penina le bana ba hae dihlabelo, ne. Verse number 5, empa Anna yena o ne a ye a mo nee diabo tse pedi, hobane morena o ne a mo timile thare, ne, hobane modimo o ne a mo timme thare. Now ke kopa ke le bontshe something, guys. Ntho ke le rutang yona is very powerful. Ke kopa le mamelehle, ke a le kopa, this is very powerful.
Penina una le bana, I mean Elkanah una le bana ba 2. Iseng bana man. Penina, why? Elkanah una le basadi ba 2. Mamela, ke kopa mamela ntho e re ka selemo se seng le se seng monna eo o ne a ye a tlohe motseng wa bona ke batla re ba le mona verse 4 ke kopa re ba le mona ka letsatsi leo Elkanah o ne a ye a etsa mahlabelo ne ka lona November o bala imana ka letsatsi leo Elkanah a neng a etsa mahlabelo ka lona o ne a ye a nehe mohatsa hae Penina le bara ba babedi ba hae bohle ne di aba ka mantswe mang when o bala Bible o tlo understand hore Anna o na le bana ba 2 o na le bara ba 2 bao a ba thotseng through modevas ne but ntho Elkanah o na sa robale le Penina fela o na robala le Anna mara Anna ha gona ho ba le bana le hoja ba robalwa ke monna a i1 ke kopa dinkutlo le hoja ba robalwa ke monna a i1 mare Anna yena ha gona ho conceive ha gona. Why? Because Mudimu na tseba Anna, you are not going to receive bana ka tsela tshwanang le Penina. Ke kopa le nkutla guys. Mudimu knew tate Mudimu na tseba Anna, don't expect hore ntwe sebeleditseng Penina, it will also work for you. Ke kopa le nkutla. I ke tsebe ke etsa sense na Modimo o na tseba hore Anna, don't expect achievement tsa hao hore di tlo tla ka tsela e tshwanang le Penina. Now that is number 1. If we can understand that, or you can try to do it. You can try the promotion, you can try trying. Marbaba maluna achievement that's alona. Mudimu di bele or li achieve ka tsela e different ho fapana le ya batho ba bang. I am saying this ke bua from experience. I saw that ke experience hore Modimo o na le tsela yo a re beetseng ho atleha ka yona. That is why re na le batho ba tryang, people who are trying to work very hard. Kukho abantu abasebenza mara baphumeleli, hona le batho ba trying the position ba yetsa im but they don't abatswele because people they don't understand hore hona le tsela eo ntate Modimo a re beetseng ditsela tseo ntate Modimo a re beetseng tsona di a fapana. Now sheba he Penina una le bana but Anna yena hana bana but basadi bana ka bobedi ba bona ba robalwa ke monna a i1. Le tla ntshwarela hle, le tla ntshwarela. Now here is the thing about one. Now ibere verse number 6 ere mohaditso wa hae o ne a mo utlwise bohloko ka o mosoma hobane morena na motimethare. Mohaditso wa hae e leng Penina o na criticize Anna because Anna yena a tingwe ntho hore a ska ba le bana ne. Now ibere verse number 7 hona ho etsahala ka selemo se seng le se seng ka mehla ha ba nyoloela tempeleng ya morena. Penina o ne a ye a utlwise Anna bohloko ka baka leo a seke a ja. Jwale Elkanah monna wa Anna a re ho yena Anna o llelang ka hobane ke hobaneng o sa je ne, and then ke hobaneng o ha pelo ya hao e utlwile bohloko. Anna ha no ke kopa o shebe ho etsahalang. Anna hana bana, Penina ona le bana, then Penina a criticize Anna. Now ke na le ntho ke batlang re e o yona hore re tle re understand. Now
ha qeta o realize hore mara modimo ka ke sokola bana. And if ne ke na le nako bo mme bo ntate ne ke tlo le ruta something very powerful, because there's a scripture saying there's a scripture saying ha balone ha balo yo modimo ka yo hai iri verse number 4. Yo. Verse number 4 iri ka letsatsi leo Elkana a neng a etsa yes yo ha lona la mothaka le tefela a re le mise linki sento docting le tlo re next lentina ha mpihle bona bile ke a sweta ke go ba re shebe thola because ke batla go kwala ere ka letsatsi le ke verse 4 ke go pala mamele ntwe. This thing is very powerful e ke tlo rutang ka yona. Ere ka letsatsi le Elkana a neng a etsa sehlabelo ka lona o ne a ye a ne mohatsa hae Penina le bara ba babedi ba hae bohle diabo tse tsa sehlabelo. Verse number 5 impa anna yena o ne a ye a mone diabo tse pedi. Now diabo ke eng? Ke offering. Elkana ona fa basadi ba ye offering hore ba tsama ba lo nehela ne. Now bona ntho e nngwe e nqeta mo when Bible e re anna yena ona newa di offering tse pedi anna na offera o bona ntho ke tlo go fanya yona. It's very powerful. Anna ona fuwa offering tse pedi. Anna ona nehela for yena, but again a nehela for ntho eo a ntseng a e batla ho ntate modimo. Kopa o ipheta. Elkana ke mo hlompha. Elkana ona fa Anna diabo tse pedi, and then but ha fihla ona mo fa offering tse pedi are Anna ena ke hao ena ke go and give for something you we expectile e sokanye ba teng ke ngwe eo bana ba ntate modimo ba sa itsebeng. You are if you trust ntate modimo you can give for ntho yo ntseng we batla ntate modimo yo sokanye e ba teng. Bana ba ntate modimo ba le tsebeng ntho eo. I remember hona le memo te mema flata monna yona na jwala ana jwala a tsama bosiu a etsa eng. Now ke bala buka ya Samuel wa pele chapter 1 verse 4 no ke kgotletse verse 4. Now flata o re ntate moruti o no re ruti hore sometimes we must give for the ntho tse already expectile on ntate modimo. Kore if you want a car o bo re ntate modimo I give for my car it's so bite. Yes if o batla promotion I give for my promotion it's so bite. You give for what ntho yo we expectile o fana for yona. You give for ntho yo we expectile yo soka mo ba le yona and the only people who can do that but it's not everybody who can do that unless you believe God and trust God. Who can give
a fane a re ntate Modimo ke fana ka 1,000 rand ena kapa ke fana ka 2,000 ena for ntho e ke lebeletseng ke batla ntate Modimo a mphe ntlo mare ke batla ho nehela for ntlo ya ka ha ba yo batho ba etsa ntho ena ha ba yo and Elkana ke enwa Elkana o fa Anna diabo tse pedi o mo fa di offering tse pedi o fa Penina o fila mosadi wa hae wa pele Penina wa mofa o fa le bana ba hae but ha fihla wa Anna and at that time Anna hana bana hana nix but shebanta te Modimo mnto Elkana o etsa bonnete ba hore ha fa Anna offering or go for offering for you but again go for offering for ntho you we expecting him guys how hona ntho powerful jwale ka to give for ntho you we lebelletseng ho ntate Modimo because by doing that what's about you are cornering ntate Modimo guys o cornera ntate Modimo because ntate Modimo le yena guys you know why let's in lena ma devotion a sacrifice and dintho tseo ba di batla ma devotion a di a etsa sacrifice e tswang ke ma devotion ya tshosa sacrifice e tswang ke baloi ya tshosa and you know why baloi everything you buy etsang e achieve because by sacrifice they give for that ba nehela and Modimo ha gone ho stopa dintho tseo baloi ba di etsang. That is why baloi ba ntseng ba dula ba reta ba achieve ke tlo le jwetsa why because baloi ba shapa Modimo ka principle ya ntate Modimo they are using the same principle ya ntate Modimo ba operate ka yona and because God ntate Modimo is the first person who gave ka ngwana hae ntate Modimo ke ena motho wa pele wa fana ka ngwana hae ke ena ya re rutileng ntate Modimo wa tsona ntho ne ke ruta ne ke sherela somebody maoba mona le lona nkile ka le sherela ka re ntate Modimo a qeta ho etsa Adam le Eva Modimo the first people ba Modimo ba createile ke Adam le Eva ne Modimo ina create Adam le Eva ne ha qeta ho create Adam le Eva then ke Genesis chapter 1 verse number 27 Modimo let us create a man with our image ne o yetsa monna ho chapter 2 o yetsa mosadi ne ho chapter 3 ho chapter 2 o ba beya to the garden of Eden o ba beya tshimong ya Eden ne ha qeta o ba beya tshimong ya Eden ntate Modimo shaba o tlo yetsa lang mona shaba o yetsa na mona Modimo nka o ba beya tshimong ya Eden ha qeta o ba beya tshimong ya Eden then chapter 3 Satan a fihla ho chapter 3 a fihla a qabanya motho le ntate Modimo that is why ho chapter 3 verse number 27 e re Modimo a leleka Adama le Eva Modimo a leleka Adama le Eva when ntate Modimo a qeta ho leleka Adama le Eva Modimo ke a sa hlole ana le motho in Modimo una le di phofolo di khomo di indi but Modimo will loser motho a hloka motho when Adama le Eva ba qeta ho tloha ho ntate Modimo ke asena anything up ke asena motho next ke sa hlole a owner motho ke sa hlole ana le motho ntate Modimo in short God Modimo on this re tla re ntate Modimo lost o ile a hloka batho ka mora hore Satan a tlose Adama le Eva Modimo a hloka batho then in short I will say let us interpret hore Modimo a futsaneha on lehlakwereng la batho Modimo a hloka need Modimo wa itseba tlhoko ke eng Modimo I feel or kana jwale Satan o nkuketse batho a ke sana batho now I'm alone ke ka di phofolo a ke sana nix but because Satan o nkile motho Modimo ha sana motho but now Modimo a sheba hore Adama ke yane le Eva
ba tsamaile ke bana ba ntse ba etsa bokaini le bo Abele, but le bokaini le bo Abele ha ba sa hlaha e le bana ba ntate Modimo, e hlaha ba hlaha mane ba hlaha mane ho Satan, ba hlaha mane Satan o nkile Adama le Eva. So Adama le Eva ha ba etsa bana ha ba etsetse Modimo, ba etsetsa le Satan yena yo a ba utswitseng a ba tloseng ho ntate Modimo. Now in short, when ntate Modimo realize or mare ha ke na motho, ha ke na anything, ke lositse Satan o nkuketse motho, sheba ntate Modimo etsang for him hore a thole a be le batho. He did not create a human being again. Modimo ha ka etsa motho hape, because already una sa entse Adama le Eva a qetile. Una sa createile Adama le Eva a qetile. Now Satan hanga Modimo anga Adama le Eva ke ha futsaneitse Modimo a sa sena motho. Shaba ntate Modimo etsa, ntate Modimo dula fatshe wa nahana hore mara a ka etsa jwang hore a be le motho. Modimo a dula fatshe a ka etsa jwang, e ka re ntate Modimo na re nka etsa jwang hore ke be le motho hape. That's one Modimo a ileng a re okay, now let me do, let ke createle, oh my God, Modimo re ke createle offering. Bo mmere bo ntate mabela mphathi ena e powerful jwang. When ntate Modimo a qeta o realize hore ha sana motho, o tsweditswe motho, Modimo futsaneile le hlakoreng la motho, ntate Modimo re a ke sa hlola ke kgona ho create motho again. Ke etsa sense guys. Now Modimo re ke iketsetse offering a etsa Jesu ha qetile. John chapter 3 verse number 16 here, Modimo ratile lefatshe ha kalo ho a ileng a nehelana ka mora wa hae a le mong. Modimo o ile a iketsetsa a special offering, a ofara ka morena Jesu hore a kgone ho thola batho back, a kgone ho ba le batho, a kgone ho ba le runa. Today re tlile ho Modimo, re a pholoswa, re bana ba ntate Modimo, re tlisitswe Modimo, re tlisitse through giving. O fane ka mora wa hae, a fana ka morena Jesu. So ntate Modimo wa tseba giving is ke yona fela e tlisang restoration, giving ke yona fela e tlisang breakthrough, giving ke yona fela e tlisang multiplication, giving ke yona. And ke ke dijotsa bana beso e fela batho ba e doubta e leng bana ba ntate Modimo, bana ba ntate Modimo ba e doubta giving, ba e doubta ka sehlong, ha ile e doubta bana ba ka. And you ask yourself, even ntate Modimo yena a ile a decide or a fane. God gave, he gave ka ngwana hae I won, because una batla batho back. Ntate Modimo una batla ba le batho, Modimo una batla ba le batho. And today bona tsatsi la ka shokolena bona re bana ba ntate Modimo re entswe ke eng, re entswe ke giving yo ntate Modimo a yentseng. Now guys, if Modimo a kgone ho bona hore the only way ya hore yena a be le batho ke hore a nehele ka mora wa hae, re bo mang runa ba sa batleng ho nehela singo bane. You o batla o prosper, o batla dikoloi, o batla tšhelete, o batla matlo, you want to have so much dinto, but your problem you don't want to give. And then tell shapane le bana ba ntate Modimo kore ha le understand hore each and everything ele fatshe mona Modimo yentse dinto o di creating ha qetile a di etsa le principle ya teng. Everything you Modimo yentse o etseditse le principle ya teng. So if you want to prosper, if you want to be blessed as a child of God, you need to understand blessing, prosperity, success ya ngwana Modimo e etswa fela ke ntho e one fela, giving. Ha ke tsebe re ke etsa sense na. I don't know whether liang first time now that is why ntate Modimo ileng a fana ka ngwana hae I won. And today Modimo ha ka creator Adama le Eva ye mong, Modimo ha ka kgathala Adama le Eva ha Satana na ba nkile a ba tlose o yena, but Modimo ile a itjwetsa re okay ke tlo thola bo November, ke tlo thola bo Tampana, ke tlo thola bo ntho bo Mpolokeng, ke tlo thola bo Thenjo, ke tlo. And Modimo ke a tseba hore the only way ya hore ke ba thole batho bana ko re fela ke iketsetse offering, I must give
God, my only son. And today, guys, we are the sons of God today. Lenkuta bana re entswe ke bo Machiavelli. Thank you, Machiavelli. Bo Machiavelli re product ya giving, re tlisitswe ke giving. Modimo re tlisitse ho yena ke giving, re attractwe ke giving. A ke tsebe lenkutlwa nam. So here's the problem. Bana ba ntate modimo a le tsebe hore there's when you have faith to God, you can give. Kanto, you can give for something. You expect. You can give. Kanto, you ufana or what's about ufana for promotion yak. What's about nehela for promotion eke batla. What's about nehela for kolye ke batla. What's about nehela. That is why Elkanah munna wa Anna, when afa Anna offering hore Anna lo nehela hu eli kwana tempeleng, Elkanah Bible unafa Anna di offering tse pedi ka re ke be ke na le mothampalang ka sekgowa. Anna unafua 2 offering. Why Elkanah afa Anna 2 offering? Elkanah na re Anna, give for you and give for your expectation. Fana lento yo e lebeletseng ho ntate modimo. Now why Anna? Why Elkanah are who Anna afane for ntho e lebeletseng? Because what's about ntate modimo? That Elkanah what's about ntate modimo ha kgone ho when o batla ho sotha modimo letsoho hore ntate modimo a ska kgona ho ignore kopo ya hao kapa prayer request. It's when you give for that. Giving is so ntate modimo letsoho bazalwane. Giving is so ntate modimo letsoho. We've got so much expectation. Prayer request, prayer list. But your problem, you don't want to give food into them. You don't want to give food into them. And if you don't now, you can give for your battle. But in turn, it's not for everybody. It's for people who have faith in Ntate Modimo. But Ntate Modimo to nketsetsa dintho tsena. And le tleke mo khonare, tleke khonara Ntate Modimo tla. De funa mo tlakekisa, tleke tlakise Ntate Modimo ke tle ke mo nehelle for ntho e ke mo kopileng yona. O bo nehela for yona. Abana ntho ba tsana, how come master ntho yena ya o nehela for ntho e batlang Ntate Modimo? Bon, se fapana sa Ntate Modimo. Se fapana ba tsana. That is why letsatsing la ka shokolena ke go ba ke le botse potso, why ba lo ba sacrifice, why ba nehela, why ba nehela? Because they understand giving is a eng, and it's helping them. That is why ba lo ba nehela le ka bana ba bona, ba lo ba nehela le ka bana ba bona, ba lo ba nehela le ka di family tsa bona. They give ba nehela le ka everything. Number 2, why batho ba rwalang ba nehela? Why ba etsa di ntho mekete? O thole ho te hlabwe dikgomo tse 5 ho entswe di sacrifice tse leng ha se mekete ke di sacrifice. Ho na le batho ba sacrificeang ka dikgomo, o tlo ho entswe mokete, mamang o entse mekete ya dikgomo tse 5 ha se mekete dintho tseo. Sometimes ke di sacrifice ho qhalwa madi go qhitikazi. There must be a sacrifice e etsuwang. Mara bana ba ntate modimo bona, they don't want to do that. I get to make it a sense. Now here's the thing. Elkanah anehela afa Penina. Ar Penina ke batla o nehele for wena qetile o bo nehelele for nthena yo we hlokang ho ntate modimo. But here's the challenge. Here's the biggest challenge. This is very powerful. E ke tlo buang yona ke bom. Ke bom. Ke bom mo. Elkanah fa Anna giving or tamonehela for bana ba ba hloka.
But the problem ya Anna, offering ya Anna, in sa miti, offering ya Anna, in sa miti, tlhoko yena e batlang ho ntate Modimo. That is why moya wa ntate Modimo, giving, offering you Elkanah na ifa Anna. It did not meet, it is a meet, ntho tsena tseo Anna a di hlokang. Can I make an example? Can I make an example? You la o ka baba le kelelo ya hore ke batla ho reka GLE ya Mercedes Benz. Automatically GLE the Ranger uboma 1 something million. O ka se re I want to buy a GLE ubutshwere 500 bore ke lo reka cash ka 500,000. It's impossible ho kgonana. Ha o kgonana. O ka se re ntho e wethang 10,000 wena bo batla le reka ka 1,000. Ha o kgonana. It's impossible. Ha o kgonana. Now, offering, that is why Bible ring. Book in Luke chapter 6 verse 38. Iri fana me letla fuwa. Ibere mekotla ni nyalona letla tshelwa haholo. Ihlokuhlwe isasamale itlale overflow. Ha iqetile bere hobane letla lekanyetswa. Ibere Bible hobane ibere hobane letla lekanyetswa ka tekanyo yo le lekanyang ka yona. Iri measure, the measure you we use when you give, it is the same measure you ntate Modimo a tlo measure ka yona le yena ha a blessa. Ke go ba we Peter, measure when you give ka tsela o measure kore ke batla hore ntate Modimo o sebedisa o re blessa o latella tsela yeo le runa re nehelang ka yona, because Bible le tla lekanyetswa ka tekanyo eo le lona le lekanyang ka yona ha le fana. Ha ke tsebe ke etsa sense. Modimo re ke tla le lekanyetsa le bale guys ntho le bale Luke chapter 6 verse 38. Mo Bible re mfana mme le tla fu ha iqetile bere le tla tshelwa haholo, but ha iqetile bere le tla lekanyetswa ka tekanyo eo le lekanyang ka yona le lona ha le fana. So the problem is to hey guys, ntwena a ke tsebe ke manyang kutluleng hore the problem ya Anna, as much ane a fana Anna ona sa fane ka ntho e lekanang le dintho tsa di batlang ho ntate Modimo. Yes, ke na le online prayer hosa. Ke na le online prayer. Anna ona sa fane le hoja a fana ho ona sa fane ka ntho e lekanang seo yena se lebelletseng ho ntate Modimo. Let me make a break up so that you understand. You cannot o batla ntlo ho ntate Modimo, o batla o ntate Modimo a fe dikolo ya ho qetela bonela ka bo 10 rand. It's impossible. Ha o kgonahale bo mmele bo ntate, ha o kgonahale. Ha o kgonahale hore o batla dintho tse kgolo ho ntate Modimo batho bo di nehela bo di 100 rand. Ha o kgonahale.
Because Bible, the measure you will sebedisang when you give, it is the same measure you that sebedisang to give to you. It is the same measure. That the Bible is the measure you will sebedisang when you give. It is the same measure you that sebedisang to give to you. So it is impossible or Mudimu tla offer the blessings whole, but when I fana ka dintho tse nyane fana ka bo 100 rand fana ka bo 50 rand. It's impossible. How kgonagale guys? How kgonagale? So Anna le hoja ananehela, but problem ya Anna, he did not realize totally batlang ntate Modimo di kgolo, but Elkana yana mufa o re tshwara Anna tsa monehela, but the problem ya Anna one hela mara ha nehele ka ntho e lekanang le dintho tse a di expectile one ntate Modimo. That is why Bible re Anna una fuwa diabo tse pedi, una fuwa di offering tse pedi, but a qetile fuwa di offering tse pedi, but still Modimo did nothing guys. Modimo ha etsa nix. Le hoja Anna ananehela, Modimo ha ka etsa nix. There was nothing etsahala. There was nothing etsahetseng. Even if Anna nanehela, but there was nothing. Ha una ba mata ileng a buleha. There was no breakthrough. There was wumpia haya ya buleha. There was nothing because the problem ya and most of us re etsa jwalo. Hona le batho ba ratang ho jwalo ntate Moruti, na I give. Ntate Moruti ke anehela. Ntate Moruti mara nna ntho tsaka ke bona ntse di fasitse, but I always give. Ke be ke ro batho le nehela ka tsela e ratwang ke lona, but a le nehele ka tsela e batlwang ke ntate Modimo. Number 2, o nehela ho tswa ho wena, ha o nehele ho tswa instructioning ya ntate Modimo. Skala lebala message wa ka tonight ke hore there is a difference between achievement tsa mofufutso wa phahla le di achievement tsa prophets tsa ho tse tswang lentsweng la ntate Modimo. There's a difference between achievement tsa mofufutso wa phahla ya hao. O fufulelo sebetse ka thata bara bophelo ba o bontse o tsamaya slow, dintho tsa o di sa tsamaye fast. But there's a difference between achievement tsa hore ho be le motho a buang blessing hodima bophelo ba hao. Now ke batla re tlo ikwala. Now here's the biggest problem. Anna anehela Elkana wa mofa hore Anna lo nehela, but there was nothing e etsalang. Ha ona nix. Ho fihlella Anna Allah. Now Anna o tlo sebedisa strategy sa ntate Modimo. Anna o tlo sebedisa strategy sa ntate Modimo. Anna ha qeta ho bona hore ke nehetse mara ona nix e etsahalang. Guys, mara le utlwile akere ba dilo verse 5, empa Anna yana o ne a ye a mone diabo tse pedi. Le utlwile akere Anna ona fuwa di ntho offering tse pedi hore a lo nehela, a nehele for yena, a nehele le ntho a e expectile mara ya etsahala. Ke rata verse number 11. E bere ke go ba re baleng re qale verse number 9. Ke go ba re qale verse number 9. Ere ya re ho babaje mme banwe ha ba le silo ana ema. Moprista o ne a dutse stulong se pela monyako wa tempele ya morena. Ba jele ba nwele ba ntse Anna a ema yaba o shebeletse moprista o mo shebelletse. E bere moprista o na dutse mo. Ntho e ke batla le nkutlwe ke wa bona Anna na sena bana. Mare bana ba Anna bana ba le molomong wa moprofeta wa ntate Modimo. Ke kopa ke se ka le confuse. Anna ene le yena le Penina ba nyetswe ke Elkana. Ke Elkana, ke Penina, ke Anna.
Elkana ha robala le Penina o kgone ho etsa bana. Mara bana ba Anna ba ne ba le siko le thekeng le Elkana. Bana ba Anna ba ne ba le siko le thekeng la Elkana. Bana ba ne ba le thekeng la Elkana e ne le ba Penina fela. And Modimo na tseba Anna, you can do whatever you yetsa. You can do whatever. When you are not going to be blessed, ka tsela yo Anna, I mean Penina abileng blessed ka yo. You can do whatever. What's about guys? If Leona yo no ka master, hona le batho ba ntate Modimo a sa batleng le be blessed ka system ena ya lona. Ya di connection le di lead in. Ba bang ba lona ntate Modimo batla le rely ho yena. Modimo batla ho ba proud, o batla ho iketsa. Modimo batla ho ba proud man. Kore ha le sheba tjena a re yani yena ha etswa ke company. Ha ba blessed ke company mara o blessitswe ke nna. Ke tlo explain jwang. I'm going to explain it. Ke a tseba ra le sonkolo. Now Anna o tryile o yetsa ngwana bana le monna hae ha ba mothola. Ha ka ba le bana. Why? Because that time Modimo na tseba Anna o ikopisa hlooho fela. Bana ba hao ha ba yo le thekeng la monna wa hao. Le lona ba bang ba dutse mona success tsa lona ha diyo mona mo le di batlang teng. Ha diyo guys. Ha diyo. I don't care hore ba khotsi ba hao ba tswela ka di colleague tsa di tswela ka, but success ya lona ba bang ba lona ha iyo mona mo lentseng le batla teng. And that is why le trying so much o try ho etsa dintho wena o bo qeteletse kene dikolotong, because success ya lona ba bang ba lona ha iyo ntho tsena tse le dizama tsena ha iyo. Now Anna Bible ayema, and then Muprista Eli una duty pela munyako ne wa tempele. Ere moya wa Anna ke verse 10. Moya wa Anna o ne o tshwenyeile haholo. Yaba wa rapela. O rapela morena Allah ha bohloko ne. Anna Allah ha bohloko a rapela ntate Modimo a se Allah the way ana a rapela ka teng. E be verse number 11 a etsa kano a re o morena wa mabotho ha ba ruru o kan tadima wa tadima matshwenyeho aka a le gabunyane la hao, mme wa ngopola wa seke wa lebala le gabunyane la hao, wa mpa wa lefa ngwana wa matsi wa moshanyana, wa mofa ngwana moshanyana ne. Ke tla mo abela morena ka matsatsi ohle a ho phela ha hae, mme hloho ya hae e ke ya beolwa. Ba o etse seng batsala shaba Anna o etse Anna o lata ntate Modimo ka strategy se hlotseng. Now Anna o batla offering, o batla tlo nehela ka ntho e mitang tlhoko ya hae ho ntate Modimo. O batla o nehela, now o batla offering re ntate Modimo jwale ke kopa mphe offering e tlo mitang ditlhoko tsaka. Ke kopa I want to offer with something that can reachang ditlhoko tsaka. Because the expectations tsaka dintho tse ke di batlang ho wena di mpatla a certain offering, di mpatla sacrifice e special. What's about guys ke yona ntho e ne ke batla hore re lokise here. Sometimes ba bang ba lona le faila ntate Modimo ka hore sometimes ntate Modimo ha beile pelong ya hao hore nehela ka bokana, nehela ka 10,000, nehela ka 5,000, nehela ka 2,000, nehela ka 3,000, and le a nyatsa ntho ya hore ho be le ntho e reng o nehele le nka hanyane, ho be le ntho e re nehela ka bokana. Wa bona ha o ka ba le ntho e re nehela ka bokana, and amount ene be sa tswe ho wena, but e be tswa to that thing e reng nehela ka bokana. E sa tswe kore o sa but ho be le ntho e reng nehela ka bokana. Ntho eno se ka ba nka hanyane, o se ka nka hanyane ntho eo, o se ka nka hanyane. If o ka ba le ntho e reng wena nehela ka ntho itseng le itseng, o se ka ba nka hanyane ntho, o se ka ba nka hanyane ntho. Because there are
offering tseo modimo a batlang ho ikgethela tsona. Ho na le dintho tseo modimo a ikgethelang tsona ho rona. Ho na le di-amount tseo modimo a ikgethelang tsona. Ho na le di-amount of money eo modimo a batlang a ikgethelang yona. Ho be le ntho fela, the spirit sa modimo, moya wa ntate modimo o bue fela hore neela ka 2000. Wa tseba lona le etsang? Lona le etsang? Le ajua le ntho yeno e reng le neele. E le decidelang hore le neele ka amount ya yena. It's like ho be le ntho e reng neela ka ntho itseng, ho be le ntho fela nka example, nka koloi ya o neele ka yona, kapa nka phone ya o neele ka yona, kapa nka TV ya o neele ka yona. Ntho eno le ignore yo. Most ya lona le ignore ntho yo. Wa bona yo yona la o ka ba ignore dintho tsohle, but never ignore yeno yao, because there are time on that modimo a ikgethelang. And why I ikgethela? Because wa tseba hore wena o deserve eng, and wa tseba hore ntho eo o deservang e hloka hore o nehele ka eng. Yes, modimo wa Israel ha ke tsebe ke mang ya nkutlwang. Modimo, because wa tseba hore o deserve eng, hence a tsebang hore re itumetse a thole dintho tse ke batlang mo fa tsona, tlo ke mo kgethele, tlo ke mo decidele hore a nehele ka eng. That is why ho tla ba le ntho in your heart, in your mind, e tlo o jwetsang hore nehela ka 1 to 3, nehela ka amount e kang. I'm going to make an example when I tell you. Ha ke ne ke na le koloi 1, something came to my mind to give out your car, fana ka koloi ya hao. There was something e ileng ya re fana ka koloi ya hao. Ha ba le ntho e reng fana ka koloi ya hao. Le ntshwarele guys, na le tek batla e lokisa. Le ntshwarela skisa. Ho na le ntho e ileng ya re neela ka koloi ya hao. Wa ba le ntho e re neela ka koloi ya hao. I did not argue le ntho eo. A ke ajua le ntho eo. E ileng ya re ke neela ka koloi ya ka, ke ka ajua le yona. But the only thing e kileng ka etsa, ke ile ka etsa ntho ka fana ka koloi ya ka. I did not hesitate. Ha ke ka, yes, ke ne ke na le stress sa hore ke tlo etsa jwang, because this is the only car ke nang le yona. Ke ile ka ba le stress. Ka le nna ka panika, ka ba le stress ka etsang. But let me tell you something, I did not argue le ntho eo. Ke ile ka qeteletse ke fane ka koloi ya ka. Now ntho e le shapang lona ke hore every time when hona le ntho e reng nehela ka bokana, wa tseba bile le etsang. If I'm going to make an example, if hona le ntho e reng nehela ka 5000, wena o tlo nahana hore ei satana ba re o na le mabaka so ra down to 2000. Utlwa ho na le ntho e re neela ka 5000, ke etsa example. Wena ho bo ba le ntho e re o na le mabaka so o kolota eng le ha qetile satana ba rona neela at least ka 2000. Now why ho nona le ntho e reng o neele ka, why ho nona le ntho e reng o neele ka 5000? Why ho na le ntho e reng o neele ka koloi? Why ho na le ntho e reng neela ka microwave, neela ka eng? Because nna guys, nna ntate modimo ha batla ho blessa motho, ke ithutile ntho e one, modimo ha emele ho roneele ka tjhelete fela. If modimo a batla ho blessa, modimo a ka roneele ka microwave, modimo a ka roneele ka eng, modimo a ka roneele ka koloi, modimo a ka roneele. I saw that modimo a etsa hona. I saw that. Ke bone ntho modimo a etsa hona. So I want to ke batla ho emphasize ntho ena hore, because modimo o na tseba hore o batla ho blessa Abraham ka eng. Modimo na tseba the kind of blessing tseo Abraham di deserve, and modimo ke a tseba the kind of offering e relevant for the blessings tseo a batlang ho di fa Abraham. Ke mang ya nkutlwang? Ke mang ya utlwileng part eo?
God knew the relevant offering. That is why in Ntate Modimo ya choositseng offering. I itseng Abraham o Genesis chapter 22. His God ke Ntate Modimo a itseng Abraham nka mora wa hao. God did not say Abraham o tla nehela ka eng. Ha mmotsa hore ha o bona o tla nehela ka eng. But God Ntate Modimo ke yena a choosetseng Abraham are ke o choosetsa ho runehele kae because I know hore give offering irrelevant for the blessings tseo ke batlang ho fa tsona. So here's the thing, ba bang ba lona le kupile dintho Ntate Modimo, but you don't know the relevant offering yo ka e fanang ho yona, and that is why Ntate Modimo jwale a tlo decide-elang. He will send the Holy Spirit, he will send the Spirit of the Lord to west se o sebele moya wa Ntate Modimo tla o sebela hore nehela ka 1 2 3 lona le lwana le dintho tseo le a di hanela ha le qetile le etsa di opposite o tla bonehetse but o nehetse ka ntho e opposite. You don't give ka ntho moya wa Ntate Modimo o bolelang ka yona. You don't give ka ntho Ntate Modimo I expectile. You always give ka the opposite thing. And that is why today honale bana ba Ntate Modimo ba nehela mara they don't get anything. Rea bana ba Ntate Modimo ba nehela mara ba thole niks. O bo utla motho somebody we tshelo mona life ya ka bare no yena gala nehela but there's nothing etsalang. And I ke tseba hore there are lot of people ba rata ho tsholo. Now I always give but there's nothing etsalang. Potso ko ro nehela ka eng? O nehela ka instruction e tswang kae? O nehela ka eng? O nehela because ba bang ba lona le nka diphotlo tse nyane tsa lona tse sa le lekaneng be le lo nehela ka tsona. O lo fana ka diphotlo tse sa o lekaneng. O nke tshele o nke le nehela ka diphotlo tse sa le lekaneng. Le nehela ka dieta utlwa motho a re ke batla lo fana ka dieta tsa ka ha di sa lekana. Ha se offering teng. Ha se offering. Number 2, le fana ka ditjhelete ho Ntate Modimo tseo le ke la di fa di girlfriend tsa lona, tseo le ke la di fa di boyfriend tsa lona. You can't give your boyfriend that money mara wena o kgona ho ifa Ntate Modimo. Ha o qetile batho ba utlwa bohloko mona ha Ntate Modimo a sa re hlonolofaditse batho ba utlwa bohloko, batho ba bona ka re ya bluffa, batho ba bona ka re etsa jwang rona because re ile ra mamela Ntate Modimo. We give rona re ile ra mo mamela Ntate Modimo. Na Modimo ke ile ka mo mamela basona ntse ke mo mamela letsatsing lena ntse ke mo mamela Ntate Modimo. So anna etsa decision a re khale ke nehela batho ha ke nehele monehelo o meet and requirements. E be re Bible a etsa kana a re ho Modimo ha o ka mpha mora ke tlo nehela ka yena, ha o ka mpha ngwana moshimane ke tlo nehela ka yena, a re ha o ka mpha ngwana moshimane ke tlo nehela ka yena. Now sheba a nna o etsa o batla a special ke mang hai man ke tswa le tlo tshaba o bua ke mang motho a ka reng o tsa Ntate morutino go bo ho kile ha ba le ntho e reng ke nele ka ntho e itseng kapa ka amount e itseng mara be ke tshaba ke mang ya ka ntjwetsang. And I'm not going to say I'm not going to say that. I am not going to say it is Ken. Okay. I wish in God say king. I wish in God say. Ke mang ye mong hape ke tlo le thusa ka something ke nna la ke re ke nna Tenjile na re ke nna. The day Modimo a neng a le jwetsa hore le nehele ka eng, there was thing ho nona le dintho tse Ntate Modimo a na di tshwere for wena tse neng a o beetse tsona. Ke kopa o iphete the day and kan ke lo jwetsa Modimo operator jwang
Tlo nke di jwetse modimo operator jwang. When ntate modimo a batla ho blessa ka speed, God doesn't wait for service kene ho be le motho a tlo rerelang for giving for ka monehelo. Modimo a emele ntho eo. When modimo o bona ntate modimo ha ka bua ka giving a ba ronela ho be le ntho e reng fela o naga o le ka toilet kapa o hlapa o le ka showereng kapa o le ka kitcheneng o ntse o cleaner dijana ho bo ba le ntho e reng take the amount e kana ya tšhelete o neele ka yona kapa nka TV ya o neele ka yona. Ke le kopa ka lebitso la Jesu, you must know that ntate modimo sa tatile haholo o batla ho hlonolofatsa. Ke bua from experience. Ke hopola ke le Kroonstad ke robetse. There was no church, there was nothing. Nne ke ithomaletsa ha mme mo bane ba nkopetse ntate moruti le potana nkopetse a mosadi mo ke robetse mo. God came to me. Ntate modimo a re fana ka TV stand ya hao. Ha di stand di qala o kena, ha di santse di qeta o kena. Modimo ba re fana ka 10 TV stand ya hao ha o qetile modimo ba re o e fe ntate moruti khale. That time I was still married. Ke ne ke ntse ke nyetse. Ke be ke founela ntate moruti khale. I mean, be ke founela my ex-wife. Ke re my ex-wife thoko ntate modimo a re ke fe ntate moruti khale TV stand. Matsa ka re a o hle ka nnete ke be ke re ke be ke re ke kopa o founele ntate moruti khale a tlo lata TV stand. King a re mochadi a re mme wa ka a re o bua nnete ke yona wa ipaka. Ke ne ke le Kroonstad ke robetse modimo ke a re nehela ka TV stand ya o e fe moruti khale ne o sena motho a nrerelang. Mohla modimo ana re ke neele ka koloi ya ka ne ke matha ke jima fela ke jima o se ke sile koloi ya ka di-crossong fela tsa Freedom Square ke matha. There was nobody a preacher, there was nothing. Something just came, ka drop a kelelong ya ka fana ka koloi ya hao o e fe moruti Johan. Something ka re fana ka koloi ya hao ha o qetile o e fe Pastor Johan. There was nothing, nothing. And kona ke realize hore ntate modimo na tatile. Why ntate modimo na tatile? Ntate modimo na batla o notla 5 years yane. Modimo na batla o blessa 5 years. Modimo na batla 40 years yane e ke sotlehetseng e ke sotlehileng. Modimo na batla blessa 5 years ene ke bone 5 years modimo ke amphile dikoloi, modimo ke amphile matlo, modimo ke amphile tšhelete in a short period of 5 years bo mmele bontate ke kena le di trucker ke kena le di bus ke kena 5 years and I'm proud to say ha ke utswa di tšhelete tsa batho ha ke etsa botsotsi next etse botsotsi next profit maka ha ke so profit di fake prophets ha ke so etseng ha ke so nke di tšhelete tsa batho ka botsotsi. The only thing ene ke etsa I've been preaching ka offering all these years. Ha isale ke ruta ka monehelo nna ha isale modimo na mpitse di skila ka itlwela ntwe na ruta ka monehelo ka mora hore bo bushuri ho thi ba nkile di tšhelete ba entse ka ke stop ho ruta ka monehelo. But actually I was called for that. I was called ne ke bitseditswe ruta ka monehelo. I was called. Ha isale nna ke sebedisa giving ke ruta ka giving. Modimo am bless am within 5 years bo mmele bontate ke na le dikoloi ke na le tšhelete ke na le matlwaka e kwa rekileng cash 5 years ke na le dikoloi tse ke di rekileng cash ke na le matlwaka kwa rekileng cash ke na le everything tsaka tse ke di trucker di ntse di le teng 5 years bo mmele bontate modimo ke am blesses. So ke batla o tla ntshwenyana when tate modimo a re wena when modimo a batla o blessa a tatile modimo a batla o blessa ka speed modimo o ba impatient or a o emele or o lo rerelwa kerekeng. He will come tate modimo o tla tla wena o tla tla o hlatswa dijana o tla tla o le ka toilet o tla tla o fiela o tla tla o shawara modimo can come a ba fitla bua le wena. But the problem we are too stubborn when moya wa tate modimo o bua le runa. We are too stubborn guys. We are too stubborn. Now we resena le ntate modimo ha re qetile re resena le moya wa ntate modimo
And ntate modimo wa tseba when ntate modimo a re nehela ka koloi, he knows why I chose jwalo. When ntate modimo a re nehela ka TV ya hao, he knows why I chose jwalo. When ntate modimo a re nehela ka phone ya hao, he knows why ntate modimo a chose. When ntate modimo a re nehela ka tjhelete ya hao ya ho qetela, he knows wa tseba hore o tlo etsa. He knows when a re Abraham nehela ka mora wa hao a inotsi a le mong, he knew hore o etsa eng. When ntate modimo a na re ho nna nehela ka koloi ya hao November, he knew hore what the intention tsa hae ne le eng. Now lona bana ba ntate modimo le hana hore modimo a reveal the intention tsa hae. Why le hana? Because ha le etse lentswe la ntate modimo, ha le mamele lentswe la ntate modimo, ha le utlwe lentswe la ntate modimo. And the worst part, le haeba le utlwa ha le etse. Le haeba le utlwa ha le etse. Ulutwa ten sometimes la lutwa mara iseng le yetsa ha le yetsa nna letsatsi la ka shokolena every time when moya wa ntate modimo re nehela ka ntho itseng ke nehela every time when moya wa ntate modimo re nehela ka ntho itseng ke nehela ka yona every time when moya wa ntate modimo give out ka ntho itseng ke fana ka yona. Why? Because I understand hore ntate modimo o na le plan, and every time ke go ba le mamelena, this is very powerful. Every time when hona le ntho e tlang wena, every time re nehela, you need to know ntate modimo na le di plan ka wena. Once hona le ntho e give, you need to know modimo na le di plan ka wena. Problem it's when ho sena ntho e re nehela, when ho sena ntho e pusha, when ho sena ntho e you should give. You must know that there's a possibility that the plan ka wena. And it's either you be stubborn. There's a possibility that the buile lwana ka makgetlo mara wa mo mamela until that modimo a utlwela. Hona le batho ba ntate modimo a sa buile le bona. Hona le batho ba ntate modimo ha sa hlola ibodara tsa mo botsa Saule. Why Saule ntate modimo? Why Saule a qetetse a ile ngakeng ya sangoma? It was because ntate modimo ile fihla stage in Saule a ke sa hlola ke ibodara lo bua le Saule because Saule ha mamela. Modimo ile lahla Saule because Saule o na tsa mamela. So there are people ba modimo a sa hlola bua le lona ka giving. The reason why ho sena ntho e o pushang, the reason why ho sena ntho e reng o nehele, it is because ntate modimo ile tsaba wena you will never o ka se mamele. O ka se mamele we. That is why ntate modimo le tlweletseng ba bang malona. O le tlweletse. There is nothing. Ha ona mohla ntate modimo a tlang wena re nehela. Why? And once hona ho sena mohla ntate modimo a re nehele, you must know that kana o tsule planning ya ntate modimo. O tswile. Ha o sa le ho Jeremiah 29 verse 11. Ha o sa le yo guys. Hona le ba tswile ba modimo a le scratchitseng ho Jeremiah 29 verse 11. Hona le batho ba modimo ba scratchitseng are yeno ha deserve ba ho Jeremiah chapter 29 verse 11. Why? Because most of us, we are stubborn. Harimameli mudimu, re are rezena. Ntate mudimu, ngabe kinela ka cheltena, mara kinala mabaka. Ngabe kinela ka ntona, but kinala mabaka. Your problem, kuri, you don't know mudimu why ubata uyeta yi. And baba mbaluna how tibili di intention. And how khoni lo mudima ubonse tsona. Adu khoni lo mudima le bonse di intention. Tsa hai. Adu khoni. I did not understand why ntate modimo a re kinele ka koloi ya ka ile nngwe. I did not understand ba re kile ka fana ka yona. Mara next I understand. I did not understand why ntate modimo a re ke fana ka koloi ya ka kine mara ke fane ka yona. But now kona ke understand that. Now kona ke understand that. Now kona ke understand that. Hore modimo na batla bless. Jole ka blessitse so. I understand why ntate modimo a nang kgathatsa ka hore ke nele. Because ntate modimo na kgathatsa full time. Modimo nang khathatsa bazalwane nna modimo nang khathatsa. I remember ke qeta o nehela ka tšhelete, ke qeta o nehela ka koloi, ke sena koloi, ke re ke lo reka koloi e nngwe, ke re ke lo reka koloi ka 6,000, ke tshwere 6,000. Ha ke fihla garageng ka ntate modimo a re no ke nehela ka tšhelete eng, ka ke nehela ka yona. I had to ke nehele ka yona 6,000 eo. Why? Because ntate modimo na batla bless. Ntate modimo na batla bless bo mmele bontate. And I ke mone jwa ka hore ke nehele
e seng hore ke nne ke kopa. Ha ona motho o modimo a tlo mo blessang a kopa. Batho bohle ba modimo a tlo ba blessang ke batho ba nehelang. Ha ona di-beggar tse blesswang ke ntate modimo. If you are a beggar, you don't expect the blessing on ntate modimo, because ntate modimo bless the givers. Batho ba nehelang, not the beggar. Let me close. Now, Anna, a re ntate modimo, ke batla o mphe offering e ka lekanang dintho tse ke di expectileng ho wena. Modimo a mo fa Samuel. Modimo a mo fa Samuel. Ke ena ntho e ke batla ho kwala ka yona. Verse number 19 e re, bo Elkana le Anna ba tswa ka madungadungwana ba khumamela morena ba gutla mme ba fihla tlung ya bona e Rama. Elkana e kena dikobong tsa Anna a mahatsa hae, mme morena a mo hopola. Why ntate modimo a hopola Anna? Anna aba pregnant. Last time ane ke bua le lona ka ntwe. Ke le ka re ntate modimo ha fa Anna ngwana, ona sa mo fi ngwana hore ebe wa hae hore a mo own. Batona mo fa something yo Anna a tlo kgona go fana ka yona, ho unlocka, ho bula popelo ya hae. A tla hopola ba bilitse Anna ona timwe thari, Anna enele a barrel, enele nyopa. Batho tlo bone popelo ya Anna e tlo buleha this time. E bulwa ko re fela Anna o a nehela. One Anna o nehela ka ngwana ya soka nga bate a re ntate modimo ha o ka mpha ngwana nna ke tlo nehela ka yena. Ha o ka mpha ngwana. Now ke yena o ba le ngwana. Then verse number 20, ha o so fitile nako e itseng Anna a ithwala mme a bele ya morea lebitso la Samuel. A re ke hobane ke mo kopile ho morena a ba le Samuel. Verse number 21, jwale monna wa hae Elkana a ha mmoho le bohle ba lelapa la hae a nyolohela ho ya nyehela morena sehlabelo sa selemo se seng le se seng. Elkana ba ya tempeleng le family hae ba lo nyehela ba lo nehela tempeleng. Verse number 22, empa ha ile Anna yena a seke a nyoloha, Anna a ska ya tempeleng ne hobane o ile a re ho monna wa hae, hang ha moshanyana a kgweswa ke tla mo tlisa ke mo hlahise ka pele ho morena, mme a tle a hlole teng ka mehla yohle. Anna o entse qeto ya hore ntate modimo ke batla mphe ngwana, ena o qeta mpha yena ke tlo fana ka yena. Never zalwana. Now remember ke itse there's a difference between achievement tsa mofufutso wa phahla ya hao le di-achievement tse tswang molomong wa moprofeta wa modimo. Re a fapana. And ba bang ba lona le kgethile ho achieve ka thata ka mefufutso ya phahla ya lona. That is why when you need to buy everything when o tshwantse o e reke, ntho nngwe le nngwe o tshwantse o e reke, kore wena o struggle account nngwe le nngwe o suffer ntho nngwe, you need to buy. Ha ona le mohlang o tholang di favor wena, wa tsona le batho ba sa tholeng le di favor, kore ona le batho ba sa tholeng di favor, kore o thole hore ntho nngwe le nngwe wena wa isotlela, you can't even get any favor from anyone. Now Bible verse number 23, yaba Elkana monna wa hae o re yena ha re tlwelle mo. Verse number 24, ha Anna a se a kgwese Samuel a nyolohela le yena a kganna powana tse tharo, a nkile phofu e thumisitsweng e boima ba dikilo tse 10 le
le lekuka la veine a mo isa ka tlung ya morena e silo. Moshanyana eo e ne e santse a le monyenyane, o lo nehela ka ngwana yeno a monyenyane. Now verse number 27 bana ke batla kwala. Ke ne ke kope anna ha fihla tempeleng utlwa hore o re ke ne ke kope hore o mphe moshanyana, morena a mphe moshanya a bazana ke kopa ke ne ke kope hore o mphe moshanyana ena, mme morena o neile seo ke neng ke se kope ho yena. Ka baka leo le nna ke mo abela morena ka matsatsi ohle a bophelo ba hae, ya ba o kgumamela morena hona moo. Now ke yena ntho e ke batlang hore re tlo kwala ka yona. Anna le hopola Bible itse ke nyopa ne, it's a barrel how to le bana ne. Number 2, le hopola Anna o nehetse o ile kopa offering, a re ntate modimo ke kopa mphe offering hore ke batla offera ka ntho e tlo lokollang di blessing, e tlo lokollang dintho tsaka. Now ke ena o fane ka ngwana bazalwana. Then ha qeta o fana ka ngwana a sa fane, Bible e re ho chapter 2 verse number 20 e re Eli o ne a ye a hlonolofatse Elkana le mosadi wa hae, mme a re morena a fe mosadi enwa bana ka baka la mpho eo a e etseditseng morena, ebe ba ya lapeng habo ne. Now ke kopa le mamele batswana, when prophet Eli a prophet a blessa Anna, o blessa according to the need and the offering yo Anna ayentseng. Kopa le nkutlo mo profeta Eli when a blessa Anna, o blessa for 2 reasons. O re ko blessa for offering yo ye etseditseng ntate modimo. Number 2, ke o blessa hore offering ya hao e o fe dintho tso di kopileng ho ntate modimo. Ala e utlwa ke kopa o e bala hape. Eli o ne a ye a hlonolofatse Elkana le mosadi wa hae, mme a re morena a fe mosadi enwa bana ka baka la mpho eo a e etseditseng morena, ebe ba ya lapeng habo. Now verse number 21 e be ruri morena hopola Anna a emola a beleha bara ba bararo le baradi ba babedi, moshanyana Samuele yena a holela ka tempeleng. Now ke ena ntho ke batla re kwale ka yona. Penina yena o thotse bana kae? O ba thotse through thobalano ya hae le Penina o thotse bana ka thobalano ya hae le Elkana. O robetse le Elkana hore a be le bana. But this time Anna yena o thola bana through molomo wa mo profeta wa ntate modimo. Now Anna o ba blessed ka ntho, o ba blessed ka ntho e bueng fela. Bana ba Anna ba tswa molomong wa mo profeta wa modimo. You need somebody who can speak upon your life. Le hloka batho bana beso ba ka buang hodima maphelo a bona, hodima maphelo a lona. O hloka motho yo ka reng because ba bang ba lona most of the time motho a o ruta ka dintho tse, ba bang ba lona le nahana ke ruta because jwale ke mahaung wa lona, ke mahaung a tjhelete ya lona, kanti a ke na taba le lona hore o lo e fa I don't care. But ntho e ke le rutang yona ke batla it's just that le batho ba o lekala ba fine ditjhelete tsa lona ka pala lo nehelang ho bona, ba bang ba tsebe hore why ha le qeta o nehela ho bona role ya ba tshwantseng ba etse ho lona ke eng. Ke yona fela ntho e bohloko hore ba bang ba batho ba o le ba fang dintho ha ba tsebe role ya bona ba e ba tshwantseng ba etse. That is why Eli, when Eli a receive a gift yena a receive mpho yena a fuang ke Anna, Eli ke ha tseba hore mosadi o mphile ngwana wa moshimane, nna jwale ka mo profeta role ya ka ke eng e ke tshwantseng ke bapale ho motho ena ya faneng.
ba bang ba lona le domo le fana fela wena o ipolela gore fela wa fana, but there's a difference of fana bathong ba nje o fana fela, but ho na le batho ba o tshwantse o fane ka understanding ya hore I give because there is something e ke batla go e achieve. Anna gave because there was this thing something about it. Active. When you give, you don't just give. Sometimes you need to give. Ka understanding yauri. Ke batla di koloi. Ke batla koloi. I want to give because I want to achieve toro yaka ya koloi. I want to have business. I want to give because I want to achieve toro yaka. And a limit yo mo funding to. O tshwantse a understand hore why o mo funding to. That is why Bible ring. And early, he did not celebrate about Anna mpile ngwana so ke happy. No. Ha qeta nka a re qeta o receiver ngwana ke ha tseba re okay nna role yaka o tshwantse ke bless mosadi. So now here's the thing, Bazalam. You need somebody who can speak a blessing with bophelo bao. Baba Maluna for 2026. You need somebody who can speak a blessing. Baba Maluna, you have tried so many things. Ulikile chelete how ya hana utusa o achieve toro tsao. Salary how ya hana achieve toro tsao. You are trying so hard. Baba Maluna una le qualification, una le emba dia hloleha utusa achieve dinto. Now what's all about that? You need somebody who can speak a blessing upon your life. Ke mamutho a blessing o di bophelo bao. Ke mamutho o nehelang ho yena. O nehela ka eng? So nna ka morao ntate Modimo a reveal dintho tsena. That's when ke nehele batho ba babedi. Ke nehele ntate Moruti Slingile ha qetile ka no nehela o the late PV. Ntate Moruti Slingile spoke a blessing with my bophelo ba ka. O ile a bua blessing with my bophelo ba ka. Ntate Moruti the late PV will have a blessing with him bophelo ba ka. That is why ho nkileng 5 years fela bekena le everything 5 years bekena le ntho ngwe le ngwe because nna ne ke sa hlole ke relaile mofufutsong wa phahla yaka but ne ke relaile blessing e buong modimo bophelo ba ka. Now that is why there's a blessing, I mean there's a difference between achievement tsa mofufutso wa phahla ya hao le di achievement tse tliswang ke blessing. Aketse ke mang yang kutlweng. You need bazalwane nehela ithuteng o nehela ene ithuteng o mamela modimo ene ithuteng o mamela lentswe la ntate Modimo, especially when o na le ntwe re nehela ka bokana nehela ka ntho eng, especially anything ya Modimo o laelang ka ona e moya wa Modimo re o nehela ka ona. Learn to give. Nikelana bazalwane ithuteng o nehela. Ithuteng o nehela. Ithuteng o nehela. Ne ke nehela ne tsamaya ka lona nehela o phive. Modimo a fetola bophelo ba ka. There's a difference. Bohloko ba rona ene ke kopa re bale kopa ke di thusa ka ntho ya go qetela a yena kopa le thusa ka yo kopa lata Bible ka fela ka pele ka mara oh ke yena sentse ke batla skela le bana nna ke itse ha ke tsebe ke tshwere ke flu kapa ke di sinus. Skela tsama 22 seconds very powerful. Genesis chapter 1. Thank you so much, Mo.
our teachings is a blessing to me today. Thank you so much. And then is yo pete. Thanks Murudu for that powerful teachings. Thank you so much. Thank you so much. Now, we've got two ways to achieve to achieve. It's either you are going to achieve come to a partner to achieve ka thuso ya ntate Modimo. Now, let me show you the plan of God. Genesis chapter 1. Genesis chapter 1, verse number 26. 26. Genesis chapter 1, verse 26. Jwale Modimo a re etse motho ka setshwantsho sa rona. Le ka sebopego sa rona. Mme a laole ditlhapi tsa lewatle le dinonyane tse fofang le makgomo le tsohle tse le tsohle le lefatshe lohle le tsohle tse hahabang hodima lefatshe ne. Ebere verse number 27. Yaba Modimo o bopa monna o bopa motho ka setshwantsho sa hae a mmopa ka setshwantsho sa Modimo a bopa motona le a motshehadi. Verse 28. Ebere Modimo a ba hlonolofatsa a re atang le ngatafale le tlale lefatshe le rene hodima lona le laole dinonyane tsa lewatle le di ne. Then how qetile verse number 29. Ebere Modimo a re antore bona ke le file meroho yohle e nang le peo e teng lefatsheng lohle le difate tsohle tse behang ditholwana tse nang le peo hore ebe dijo tsa lona le diphoofolo tsohle tse hlaha le dinonyane tsohle tse fofang le tsohle tse hahabang hodima lefatshe le tsohle tse phelang. Now talk about something. Now, when you check Genesis chapter 1, verse number 26, 28, Modimo bless motho once. Now, Modimo bless motho. Why? Because that Modimo na sabatli motho safari. That is number one. Modimo na sabatli. That is why verse number 29, Modimo o providile batho le ka meroho. Modimo providile batho le ka meroho le di tlama le everything or ebe dijo tsa rona. Because number one, that Modimo na sabatli re sokola. That is number. Now, who chapter 2 chapter 2 verse number chapter 2 verse number 8. Irim yaba Modimo o lema serapa Eden ka ngabo tjhabela mme ho sona o beya motho eo a mopileng serapeng seo morena Modimo a medisa mefuta yohle ya difate tse kgahlamang. Now ke a bobedi again re bona ntate Modimo wa tseba etsa mo a etsa eng a fa motho tshimo ya Eden. It means ha isale Modimo a sa batle motho a sokole, ha isale ntate Modimo a provide motho, o providile motho ka ditlamatlama, a provide motho ka dijo, a provide motho le ka tshimo ya Eden, because ntate Modimo na sa batle motho a sokole. Le ankutlwa bo mmele bo ntate. Now here is the thing, when Genesis chapter 3 ha Noah qeta ho qabanya motho le ntate Modimo, ho Genesis chapter 3 verse number 23. Ere yaba morena Modimo o montsha serapeng sa Eden hore a yo lema mobung o a tswileng ho ona, a leleka motho ka ngabo tjhabela. Wa bona Modimo a etsa jwang? Modimo a leleka motho. Verse 23 ere yaba morena Modimo o ntsha
o montsha serapeng sa Eden hore a yo lema mobung o a tswileng ho ona. Now tlo ke re jwetsa ho etsala mo modimo ha qeta when ho qeta ho fela re agree modimo ha na qala ho bopa motho o itse a ke batle motho a sokole ke tla mo provide ka ditlamatlama ke tla mo provide ka tshimo ya Eden ke tla mo bless. Then it's how fela relationship pakeng tsa motho le ntate modimo. That's when ntate modimo a re okay tlo ke lele ke motho ka tshimo ya Eden a lo phela ka mofufutso wa phahla ya hae a lo lema ka thata a phele ka mobu a lo lema. Now that time modimo was the only way ya o punisha motho tswa ka tshimo ya ka from today o tla itshotlela o tla iphandela wena Adam le Eva o tla iphandela le tla lo itimela le tla jaka mefufutso ya diphahla tsa lona lona bana ba ntate modimo le santse le dutse mono le batla o phela ka mefufutso ya phahla tsa lona le hoja ntate modimo a re tliseditse grace hape modimo re tliseditse grace ho Genesis chapter 12 because Genesis chapter 1 verse 28 modimo blessitse motho. And the reason why Adama abapetse ka tshimo ya Eden, the reason why Adama abapetse ka di blessings tsa ntate modimo because ona sa di nehela. He did not give for those blessings. Ha nehela for the blessings tseo. He did not give for those blessings. Now this time, with Genesis chapter 12, modimo changes as 16. Oro Abraham tswa lefatsheng la heno I want to bless you. Modimo batla ho etsa the same thing a yentseng ka Adama le Eva. Modimo re ke batla ho bless Adama, but this time I'm not going to bless you for free. You will have to give ka ngwana hao yo moratang. I will bless you, but this time I'm not going to bless you like he blessed Adam and Eva. I'm not going to give you my blessing for free. This time with the battle, but how you will start to prosper. Now the problem here, Luna, that is why now everything will turn to fulfill. Just to buy a car, or for 10 years. For 15 years, for 20 years, just to buy a car, just to build a house, just to that small thing, just until it is easy, or until it is why? Because no na le ntse ba tlo phela ka mefutso di patla tsa lona. Ha le bone grace on that modimo re etseditseng yona. Ya o re nehele then modimo re bless. Re sokola fela ho nehela. Thank you, Mudie Mavis. Thank you so much. Thank you, Mavis. Arwa le manolla le ntse la ntate Mudie. O tlhonolofatsa maphelong a rona. Thanks, Dr. November. Thank you so much, Mavis. Now, that is the problem. And I thank you to say about something because you have to tell him. It's your choice. Because in that time, the choice is a paid. It's either pay like a move to a partner. Ndongolo ngwa ifufulelwa ndongolo ngwa strike la uyona and guys ke kupaleng good it is not like o tshwantse re robale it is not like o tshwantse lo robala o ska etsa next but ntate modimo o gona ho etsa hore go re ho be easy to achieve o achieve easy o sa strike ntate modimo etsa hore ho be easy so easy o achieve very easy modimo una le tsela ya hore ka o thusa within no time gore ke hopola mosadi e mong ke re ke man and it's ka 10,000 hey this lady a sebetsa ele a domestic worker a sebetsa maising ke ne ke ruta ka monehelo next a compromise ke ruta ka menehelo this lady anehela ka 10,000 a lo kadima tšhelete a fihla nehela ka 10,000 ka tsatsi le leng ha le hae ha le hae mosadi mohlang a theohelang a ya mosebetsing magwa ke ba re a ye gratching mo ya bona jwale ka gratch ya koloi
mo ka jareteng ba re bula garage ya koloi a phamisa le mati bona khosa e tshweu khosa e tshweu itse ha tshoa mosadi wa legwa le monna hae ba re ke koloi ya e reketse yona splendor nyet koloi e ntšha ya khosa ke ba mo reketse yona ntate mo Tim Velile a tsama ka bike ya skorokoro ke ruta ka di giving ke ruta ka menelo a do thola ko bike ba mo rekela ya bike so as mosadi e mong ke opola mosadi mong a netse ka a ba mpha polo e silver so that woman a ka mpha polo e silver neng o thijwa ke a ke tsebe ke ma India ba a feta shopong ya ma India ba re kopa o fa shopo ena ya rona re a tsamaya rona we don't have time re kopa o fa shopo ena yeah haba that woman anetse ka khosa I mean ka polo e silver ha qetile ka mora re ba mo fe ntho shop a tla fihla le ba ka 100,000 that lady was very successful anetse fela ka koloi giving can make your life easy skela bona satana sa batlerenele giving can make your life easy there are people ba modimo ka amang dipelo tsa bona. There's a lady ke re kenya ka mane this lady inele a domestic worker sebetsa a cleaner mosadi wa go a matla mosebetsi ma sebetsang teng a thola mosebetsi mo a sebetsa ha mosadi yona wa legoa a sebetsa le mane mo legoa la hae le sebetsang teng legoa le mo batletse mosebetsi mo le sebetsang teng so o sebetsa mesebetsi mebedi o sebetsa mona o sebetsa le mane mo monga hae a sebetsang teng. Guess what happened? That lady ke yana hore an rekele koloi ha ke nteno a ke le ba ke opula ha ke qeta o neela ka koloi ya ka ke sa kgone ho reka koloi ke be ke re ke lo reka koloi engwe ka 6,000 ke re ke lo ntsha deposit tjena then that lady ba mfounela re tate morutuma ntse batla koloi ka re a re ke kopa kgethe koloi that lady ke opula a tla a fihla re tate morutu o kgethile koloi ke kgetha Corsa Opel Monza e great ke kgetha Opel Monza that lady a re ke tlo patala koloi a patala koloi eno ha qetile a ipatala installment kgwedi le kgwedi ke bua pela ntate modimo a ba re honna tate morutu wena o tla patala only kana re ke patale ka e sa upola ha qetile the lady bought a car for me ya Opel Monza e silver the same lady mosadi wa legoa ke a re ho yena sheba ha ke na bana nna ha ke na bana wena o tloa tsatsing o ngwanaka from today ko fa ntlo yaka ko fa le dintho tsohle tsaka ke bua pela moya wa ntate modimo a domestic worker a sebetsa le heising mosadi wa legoa a sebetsa sa moeng ka segodo di bitsa mosadi wa legoa re ke kopa ko batlela pe mosebetsi mo ke sebetsang teng a sebetsa mo ha ke bua rona tjena that lady a reka ntlo sa ntse na le ntlo a domestic worker giving can make your life easy. That is why Satan a sa batle le nehele le nana Satan wa ya bapa a sa batletse Satan ha batle le nehele bana baka because he knows the power you giving ha batle next why because Satan batla re phele ka mefufutso ya diphatla tsa rona that is why re nkang dilemo o nke dilemo just to buy a car dilemo re nka dilemo ba bang ba lona ebile wa tsofala ha o so be le ntlo ya hao wa tsofala ha o so be le ntlo ha o so be le koloi ha o so be le there is nothing e we tholang easy why because lona le choose it monehelo o na le matla moruti me I have testimony ka monehelo ke a tseba wena Favor ke mong wa batho ba nehelang Favor ke mong wa batho ba nehelang mo I know ke mo batho ba reng ha ke ruta ka monehelo mona ha tswa fu transfer tšhelete nehela guys
Giving will change your life. That is why my devolution by the baloi banse ba sebetsa ka yona. Why by sebedisa? Why ba lo ba tshwantse ba le bona boloing ba sebedise giving? Why ba tshwantse ba nele? Why ba tshwantse ba sacrifice? Why ma Satanist a sebetsa ka sacrifice? Why? Why? Wena bo batla go ba blessed fela through prayer. Le reka di oli tsa bo mang, le di rekile di oli tsa bo Zondo, tsa bo Bushuri, tsa bo mang, bo November, bo Mupora, le di rekile, but maphelo a lona a ntse a stakile because le balea principle ya ntate Modimo. Ebile teng motho a kare ke batla ba 5 ba neele fela. Yo, ebile a ke ka tšho jwale ke sho ebile le tlo nagana gore o tshonne November. Nna bomme le bontate Modimo o na njwetse ka lemo se seng a re that is why you will nka se fake. That is why ha ona mohlanka fakeang ke be ke nka ditšhelete tsa batho ka botsotsi. Ha ona le ka letsatsi le one ke tlo fakeang, but when you give ke tla nka tšhelete ao ha qetile ke bue blessing modimo wa bophelo bao. But you know why nka se ka ba mohaung wa ditšhelete tsa lona? I will never nka se be mohaung wa ditšhelete tsa lona next, because nna ntate modimo na njwetsa rona fama ha ke sokole ho hlokomela. I will take care ka wena. So ha ke ruta mo, I'm not teaching dintho tsena because ke batla tšhelete tsa lona. And that is why ke le baletse buka ya ntho ya ba Philippi mo Paul chapter 4 verse 17 mo Paulo se a reng ha se le hore ke batla dimpho tsa lona. Giving gape e fetoga preaching over our life. Ke survivor death. Yo, o tla ba reng o survivor lefu ka baka la giving. So ke batla o tla thank you moipone. Ke batla o tla nthwenyena gore bomme le bontate. We rona re tshutse o phela ka mefutso patla tsa rona. Re tshutse ntho eo. Nna ha ke re le neheleng, it is because number one ke understand monehelo ha o qeta o nehela tshwantse ke etseng. I know my role. Ha o qeta o nehela ho nna ke a tseba role ya ka. The same way Eli ana tseba role ya hae ha qeta o nka giving a neng a e fuwa ke Anna. Le nna is the same thing. I know my role. 2, Paulo sore bukeng ya ba Philippi sore ke batla dimpho tsa lona, empa seo ke se batlang gore mesebetsi ya lona e behe ditholwana. A re ke batla profit e ete mesebetsing ya lona. So ha ke re ho lona nehelang, guys ke kopa le skela misunderstand. I'm saying that because ke tseba gore ba bang ba lona le tlo le utlwile lentswe, ba bang le tlo le etsa lentswe la ntate Modimo. Le no nka o ka etsa ke mang ya ka fanang ka account ya ka mo for ba batlang ho nehela. Ke bue mantswe di blessing modimo a lona. Ba batlang ho nehela ka speed. Ke mang ya nang le account ya ka? Le se ke la tsamaya. Yo, for batho ba
Yo, thank you, guys. Bana Leon. Yo, thank you so much. Give it some Thomas. Yo, then get said so. Bana Leon, thank you so much. And then, how about our cell phone banking yaka? Ki 073 202 9079. Cell phone banking yaka 073. Thank you, Capitec account in. And then cell phone banking yaka ki 073 202 9079. Keep it up 073 202 9079. Una linte ki buileng a very powerful. Eki sabatleng 073 202 90 the forces 073 202 9079. Ke kopa mpodi o dingwetse wrong. Mpodi ngwetse wrong. 073 202 9079. Ke kopa bothadi ngwele hantle hleng. 073 202 9079. Ke di number tsa ka tsena. Thank you. 073 202 9079. Hona le ntho e ke buileng tse ke batlang le skela di lebala. Ke itse e ke ne ke qetela ka ona ke Genesis chapter 1 verse 28. Mo ntate modimo Bible e reng modimo. Thank you Mapho, thank you Mola, thank you, thanks Miska, thank you so much. And then mo Bible e reng modimo o ile a re fa ditlamatlama a re blessa ho Genesis chapter 1 verse 28. Bible e reng modimo o ile a re blessa. Now you will see with chapter 1 verse 28 or modimo na se batle re sokole. When you go to chapter 2 verse number 8, again o tlo bona re tate modimo ona sa batle re sokole. For the fact that o ile a re fa tshimo ya Eden, o tla bona re tate modimo na sa batle re sokole. But modimo na le mo ileng a re ngala. Ho chapter 3 verse 27, ke man mo tate modimo a re ngadileng a ra tsamaya le lo phela ka mofufutso wa phahla lona. So but guys, there's a difference. Hona le phapang. Hona le phapang. Hona le phapang pakeng tsa di achievement tsa mefufutso tsa rona le di achievement tseo re thuswang ke modimo. There's a difference. Ka di achievement. Le ntshwarela guys, a ke tse nna ke itse ke a kula, but a ke tsebe ke flu kapa keng. A ke tsebe le hore ke di sinus, I don't know. So that is why hona le difference. Hona le difference between who atleya because o thuswa ke ntate modimo. There's a difference man. Rona re batla dikatleho tsa mefufutso ya diphahla tsa rona. Rona re batla ho phela Genesis chapter 3 verse 20, chapter 3 verse 23. Re batla ho phela ka mefufutso ya diphahla tsa rona. And motho a phelang ka mofufutso wa phahla ya hae, you will never survive. Woman want that. You will be miserable. Because in the first place, that modimo na sa batle re phele ka mefufutso ya diphahla tsa rona, because that modimo na tseba re tlo sokola.
King ke tla bula ke batla o tla tabeng ena ke batla o tla nthweng ke batla why ntate modimo a batla ho re blessa why modimo a batla why ntate modimo a batla ho re blessa ona ntse ke di buileng today le nna le hopola ke prepare di message nna every time I get to ruta like I kerekeng I ke prepare di message next I just go to church ke tla bona fitla kerekeng or ntate modimo batla ke bue kae le no ha ke tla mona di no ke tlo bua kae every time le nna dintho tse ke di buang di ba ntsha for nna because ka nako modimo o reveala dintho tse ke tsa batlang ke ruta ka tsona ha ke na mohlang ke prepare message nna but ntho ke batla o tla yona ke today una ntho tse very powerful tse ke di buileng tse go utlwang le nna self di nshokile one yena ya hore rona re choositse ditsela re choositse tsela yo modimo na sa re choosetsa yona ya o phela ka mefufutso ya diphatla tsa rona re choosa tsela eo and that was not the plan ya ntate modimo guys ntate modimo na batla re phele ka blessing hence ntate modimo a batlang gore ho be le batho ba buang blessing modimo a rona hence ha o bala Genesis 27 modimo has o ile a re ntate modimo o ile a batla gore Isaka a bue mantswe a blessing modimo Esau modimo o ile a batla a foster Isaka gore a bue mantswe a blessing hodima Esau le hoja mantswe ao a nkwe ke Jacob so ntho e ke batla o tla o yona when Jacob a fihla Egepeta a fumana Joseph a na le bana Jacob a fihla Egepeta a fumana Joseph a na le bana mora wa hae Joseph when Jacob a fihla o botsa Jacob re Jacob bana bana ke ba ma Jacob re ke ba I mean o botsa Joseph bana bana ke ba ma Jacob o re Joseph re ke bana ba ka immediately Jacob o re ba tlise kwana wa ba bitsa o bitsa bana ba morra wa hae are let me bless them ke kopa ba hlonolofatsa because Jacob knew hore blessing e etsa eng una tseba hore blessing e etsa and Joseph yena na tsebe hore blessing e etsa eng that is why Joseph did not bless bana ba hae until ho fihla Jacob who is Jacob kiane ane a re ho lenyoloi ha ke tlo tlwela until blessa I'm not going to leave you ha ke tlo tlwela until blessa because Jacob ona understand ho blesswa ho bohlokwa hakakang ho yetsa life ya motho be easy now that is why when Jacob a fihla Egypt abana ba Joseph bana ba hloka ho blessiwa ba so you need to somebody who can speak a blessing with mabophelo bao number 2 Jesu Christ Jesu, thank you so much. Mudimu udutse leleme la hao moruti. Thank you so much, King Gaddafi. Now, number 2, Morena Jesu ubitsa bana. Mamela ntona, Morena Jesu ubitsa bana. Habitsi batswadi. Ubitsa bana o re tlongwana ha qetile blessa bana ba he did not ha ba kolobetsa batho hlonolofaditse bana why Jesus hlonolofatsa bana because morana Jesu na re ke batla future ya bana ibe easy ke batla da ntho bana ba phelo bophelo bo easy ba ke ba safara there's a system e ke sebedisang ha motho a qeta ho ba le ngwana le ha ba le qeta ho ba le bana le njwetse ke le thuse hore bana ba lona le ba hlonolofatsa jwang nka fa secret e kotsi ya bohloko secret e kotsi ha ona le ngwana ha ona le bana I can give you a secret e kotsi that can eka fetwa magnet ngwaneng wa hao ke o jwetsa re etsa so nka metsi o etse so ka ngwana hao if na le ngwana motjha kapa na le bana ba banyane I can tell you now Jesu Kristo o blessitse bana why morena Jesu a blessa bana because na sa batle bana ba safara because na understand the blessing se betsa jwang mara ba sana
modimo na batla re phele a simple life. You need somebody who can blessing in the maphelo ba. Modimo le bless qetile. Modimo le tlhanolo fatshe. Batho bohle ba nehelang o qeta o nehela o kenye WhatsApp o nromelle WhatsApp then ke bua le wena. Ke bua le wena. Batho bohle ba nehelang o qetile fela o nromelle WhatsApp then mbontshe bopaki ka WhatsApp. Selemo se tlang change you cannot survive ka mofufutso wa phatlang. Thank you so much, Favor. Thank you so much more. Can it reliable? Can it change? You will never survive. You will never. You will never. You will never. Guys, Mudimu are beated. Are beated to get sadinto. But Baba Balunata, try and that Mudimu fan. Mo try. Just give. Oto gorum that I want to try you. Ibila huma like your rumelets. That Mudimu allow. Aren't trying Malachi chapter 3. Aren't trying. Are try me. Sometimes I'm moleke. We yet sent to an rutilengana. Anna una nehela fonta soka ngabalio. Ha munna haya mufekia bubedi ntoiki e powerful. Anna hote penina ona elkana na mufa di offering se paid. A offera for yena ha qetela offera le for ntwa expected on that modimo. You can give for something yonto esokanye fihla. Yonto ngwe batla ba re modimo I want to give for this thing. O bore ke batla fela ke batla o nehela for ntwe ke batlang. So ntate moruti today ntate modimo buile ntho e ntshabo ka hare ho nna. E thuteng o nehela ya boraro mamela moya wa ntate modimo. Le engwe ke e engwe powerful e ke utlwileng tsatsing yo modimo a buileng ka nna ke a hore why ntate modimo a re choose the offering. Why sometimes o tla ba le ona le ntho e reng you must give ka something modimo a choose the amount of money. That was very powerful. Ke buile ntho very powerful. Ke be ke re it is because ntate modimo o tseba dintho tsa tshwantseng a o fe tsona and o tseba le a relevant offering yo tshwantseng we fane ka yona. He knows the relevant offering. That is why go tshwantseng a re choosetse sometimes. That is why that modimo a batlang go re choosetsa gore re nehele ka eng sometimes because wa tseba gore ke fe a relevant offering. That is why sometimes you need to pray. Sometimes you need to pray. You need to force yourself to give. Otherwise, you won't prosper until you force yourself to give. That today it was very powerful. Or rewind that I choose that or renele, I choose that amount. It is because the temudimu atiba. Hore ntoto ka look, the ntoto matong for tsona di kai, ki di ing, and what about ki di fee, the amount e kai, aka irrelevant for the total abatang of tsona. Hence I choose anything Abraham. Abraham, let me choose for you unele ka ing. I'll talk with you that nela ka mora wa hao. Ke nka ba babedi fela ke a kwala ke tsamaya. Hona le motho ya batlang go bua le nna. Na le motho ya batlang go bua le nna. Re itumetse re yes. Bua re itumetse. Request ahead to me.
Now guys, now I'm thinking about it until giving. I'm going to survive. Now I'm going to survive. I'm going to do qualification. Now ke rely later when you're giving. Ke ona fele bula mama tia kan. Ke sebeletswa ke giving. Ke ona ke sebeletswa ke giving. Ke ona fele bula mama tia kan. And ke ona etsa life ya ka e be easy. Na giving it to sa bophelo ba ka. A ke tsebe lona but nna giving e etsa bophelo ba ka bo be easy. To me, Hello, Ntatamrut. yes to me. So, ke re taba yo buang ka yona. Kgwedi ke September ka ba ke October. Eh, Ke ne go batla le ka phone, ke o batla le ka phone. Ke tshwanela ho fa something ka letsoho. Go re taba yo buang ka yona tsatsi le no inteng kgathatsa ka hare. But ha ke so ha ka etsa jwalo. Ene ka ke tlameha ho batla hore na ho kae ke tlise ho wena ka letsoho. o dula kae? Re la no fridge. Not rich molomo. Yeah. Hey, man. But now, why was I yet? Because immediately it dula pelunya how someone hela. Immediately dula pelunya how. You need to know Ronalin Tomudima Batangu Bula Abatangu Yeta Yona. I don't want. Yeah. Ke o kopa ka lebitso la morena Jesu ausi wa ka. E ka re le go sane o ka mpatla ntate modimo a o thuse o etse ntho eo. There is no way ntate modimo a ka beyang ke tshelo nkutlwile ke itse ntse ke le ruta mo ka re once ho dula pelong ya hao re give, you must know that there is something ntate modimo a batlang ho etsa pelong ya hao bophelong ba hao. Modimo ha bue ka giving fela. Every time when hona le ntho e reng give, you should know as a child of God hore there is something hona le lemati le ntate modimo a batlang ho le bula. Thank you, Ntate. Modimo a bless ona le number tsa ka kre So, mami, time. ona number tsa ka. Ntate diteng. Thank you so much, Miss Kat. Thank you so much. Diteng. Thank you so much. A Bye. leboha ntate. Hello. O batla ho bula something. I can understand. Or o batla ho bula something. Ntate modimo o batla ho bula something. Hona le mamati. Guys, tlo nke le jwetsa something. A ke le tseba ka di Thursday ke ruta ka deliverance. Ke rapella batho. The same way when ntate modimo a batla ho bula mamati, o tla lora o ja, o tla lora o robala le ntho, o tla lora bo o nwa, o tla lora eng. Satane le yena wa tseba dintho di batla ho buleha. Le ntate modimo wa tseba dintho di batla ho buleha. And Satan o potla ka o kwala dintho ka dijo, o lore o ja, o lore robetse le ntho, o lore eng. Satan o batla ho kwala mamati. Now, Satan o sebedisa dijo ho kwala mamati a hao. But ntate modimo o sebedisa giving ho bula mamati a hao. Simple and matlek. O sebedisa offering ho bula le popelo ya Anna. Anna itse qata sa ho nehela ke Anna a qala ho ba le bana ba 5. So Satan o sebedisa ditlhare hore jesa hore roba tsa le dintho mara ntate modimo yena o sebedisa offering. You offer then modimo bula dintho tsa hao. Wa o qetela ke mang ya batlang bua le nna ke kwale. Wa o qetela request ke kwale bana beso bile nna le ampona ke ikule nna ngwana batho ska ba le lawyer wa tswa lona ke le tshepe ampe lona ke le tshepe next mpa ke le rata fela ha bo lona jole ke kula mara ke tle ke tlo le save ke le rata hore mara le ntena hore antena an lawyer lona ke le tshepe le a fofa le tsama ka dithokolosi le etsa eng le iphetola ditshintsi gore le moferefere ke a le tseba
ke le bona ke le shebile tjena fela gore lona le kotsi ya mpa. Modimo a le blesse guys, hosane ke kgaola selemo, then ka Labohlano hosane ke kgaola selemo, ke na le lekase, ke tlabe ke na le casket tshebeletso mantsibuya, then tlabe ke na le casket re kenya mathata a rona ka ra casket, and then a re petile ka 12 o'clock re tšhisa lekase le mathata a rona. Hey, ke fole hle. So ka 12 o'clock re tlabe re kenya dipampiri tsa rona mathata a rona ka ra lekase be re le tšhisa lekase leo, then ka hoseng ke tlabe ke lo cleansa batho ba lo hlatswa nokeng, ke lo ba hlatswa, a se kolobetso, a se kolobetso, but it's a cleansing, gore re se ke ra kena ke lwalisa ke a ke tsebe ke lwalisa ke nana ke tsebe ke di-sinus kapa ke flu. So ke re ka ntho ke tlabe ke lo cleansa batho, le nna ke kgalla cleansing e ke tlo e etsang e tlo re thusa ho kata di-soul ties, ho kata di-spirit tse re setseng morao, ho kata di-generational curse. That is the purpose ya ka ya hore ke lo kenya batho nokeng. No, se baptism a ke kolobetse, but ke cleansing, ke kata di-soul ties, di-generational curse kaofela tsona dintho tsena. So ka di-1 hoseng ke tlabe ke lo cleansa batho nokeng, ke lo hlatswa batho, le nna ke batla ho kena. You know guys, one of the thing e re entse gore ba bang ba rona re sokotse commitment, re sokotse banna, re sokotse basadi, re sokotseng ke di-soul ties ka nako tse ding. Re nyetse, we are married, re nyetse, re na le basadi, re na le banna, and not mosadi, banna le basadi, we are married, we are committed somewhere, re nyetse, and that is why banna ba sa kgoneng ho dula, basadi ba sa kgoneng ho dula, because we are married, re belonga bathong ba itseng, re entse dilekane. Do you know that selekane se etsuwa ka ntho ka madi? Once ho ba le exchange ya madi, there's a covenant. When ho na le exchange ya madi, and through divorce there's an exchange, ho ba le covenant e etsahalang. Ai ke kopa ke le tloela ke batlo le freka ke tata ho ruta ka monehelo no. Now that is why ba bang ba lona you still feel your ex wa mo feela, because wa exista ka wena, wa exista ka wena. Ke ke bue ntho e powerful. Makhewa wa brake kwana re dumedisang hle ngwaneso, rona re a kwala o swa ka hle kuba makhe ga bana le rona kwana re dumedisang rona re kwala. Ai, so let me teach you something, ke le rute something very powerful. When o a vosla khawana le nna hle wena voslo wena kwana o dumedisang, when re robalana, there's an exchange e banteng. Ke nka madi aka ke wa kenya ka wena. That is why batho ba kgona go tshwaetsana AIDS, because AIDS if ele mading aka ke kgona go kenya mading a hao. Ke kgona go kenya AIDS mading a hao, ka mantswe mang ke kgona nka madi aka ke wa kenya mading a hao. Now mamelo ntho e powerful jwang. Now when Kaine a qeta ho bolaya Abel, ntate Modimo o re ho Kaine
Abele ngwaneno o kae? A re Kaine, Abele ngwaneno o kae? Kaine o re a ke mo tsebe, a ke modisa wa hae. O re nna ke a mo utlwa, ke utlwa sello sa hae mading. Bophelo, this thing is dangerous. When Kaine qeta ho bolaya Abele, madi a Abele mo a neng a tsholohetse teng, bophelo ba Abele bo ne bo le mono, bo ne bo le mading ao. Abele o na le mading ao. It was not just the blood, e ne le Abele. E ne le Abele. Now, madi a rona a roa kenyang ho lona, le lona le kenyang a lona ho rona. Bophelo ba hao bo ka re ho nna. Le nna ba ka, ha ke robetse le wena, bophelo ba ka bo ka ho wena. Especially when re sa compromise, re rutelana. Hona bolela hore bophelo ba ka ke bo kentse ka wena. Karolo ya bophelo ba ka is in your body. Now I'm in your body. So that is why when difficult to return banna le basadi, because ke tsamaya ka basadi, they are woman in my body, because hona le madi, different blood tse mona. Hona le basadi ba different in my body. Hona le banna ba different in your body. You are there. Hona le di covenant tse entsweng ka wena. Bye qetile. Ba ntseng ba nehela Modimo le bless, ba ntseng ba nehela Modimo le hlonolofatsa haholo. Ke tla bua le lona. Nthabiseng a re moruti ke montsha jwang monna o ka hare ho nna hle. Let me teach you something. Le tlo njana ko lona ka ho dipotso tsena tsa mna. Now, that is why some of you, when you think about your partner, sometimes oba hone wa khala, wa mokhalla, wa mofila alisiko, wa mofila alisiko. Why your body is reactor alisiko. Why hona a response in your body alisiko mutho. It's in your blood, it's in your ukara body how. What way I can take you back at cleansing? Can I take a kilo cleanser? But I did not understand why the kilo cleanser. I did not understand. But once I can meditate, and the this thing you're cleansing is big. Big. It's big taba cleansing. And a rank out for granted taba cleansing. We take it. Renga very cleansing, it's powerful, that. Very, very powerful. Ke yetsa ka di-one. O seng fela ke isa batho nokeng. Tlohong, hohle mo le leng teng, tlohong Bloemfontein. Tlohong. Ka mora cleansing, o tshwanetse o ska hlola o ba le trace. O ska traceya ke di-cases tsa lona. Di ska tsa hlola di kgona ho tracer. Number 2, there must be batho bane ba ka ra body ya hao. Mabitso a bona le batho bane ba be cancelled in your body, because re anokeng a re hlape ka dibasekomo. Cleansing yena ke anoka ke etsa very powerful. This is too deep.
Favor ke batla yetsa for the whole church. Ke batla yetsa for the whole church. Now, tlonkele jole ke bua la o qetela. Jole ke bua da o qetela. Jole ke lata ka angel e nngwe ore le understand. Jole ke lata ka angel ya o qetela. Favor when re etsa ngwana nna le wena. I think I will make a plan to drive to Bloemfontein. Thank you. When I get to Rototla. When Nali Favor re robalana. Nali Favor re robalana. Re transfera bophelo ba Favor nka bophelo ba hae o bokinya ngwaneng. Le nna ke nka bophelo ba ka ke bokinya ngwaneng. That is why ngwana a end up a sana le lona le mpotsa ke tla araba ke batla tabeng ena ke kopa le tsela disturb ke tlo araba dimaris come on now ke batla tla ntho when I ke robala le wena ke nka bophelo ke nka madi aka ke wa kenya ngwaneng ena le ntho ke mang Favor ha robala re le monna le mosadi kapa re le girlfriend and boyfriend ke nka madi aka ke wa kenya ngwaneng ena le wena o kenya madi a ngwaneng ena. Now actually re nka maphelo a runa re wa kenya ngwaneng through sex. Now here is the thing, that is why ngwaneno o tlo nka ditshobotsi tsa runa re le babedi. Ho na le dintho tseo a tlo tshwanang le nna ka tsona. O tlo nka tsa mmae tse ding a o tlo ba le ntho tse itseng tsa mmae because re transferetse maphelo a runa ngwaneng ena. Ke etsa sense guys. Now ka mantswe mang ngwanane le ha le siko pelaka bophelo ba ka ke bo arolelane le yena. That is why ana le ditshobotsi tsaka o na le di-features tsaka because o nkile karolo bophelo ba ka. So re kgona ho transferana maphelo through sex. Re transferana maphelo ke nkile bophelo ba ka ke kama through madi ka madi le ka peu di-sperm le ka peu yane liquid yane ha ke qeta o kenya ka ro wena fela bophelo ba ka bono ya o qetela ha ke qeta nka peu ya ka ke qeta o kenya ke qeta o rotela then peu ya ka tlo dula ka ho wena ha e qetile e forma bophelo e etsa ngwana e create bophelo bo tlile jwang bo kene ka ntho e kotsi kore bophelo ba ngwa bophelo ke kgone ho kenya bophelo ka rapopelo ya hao ka sperm. Oh thank you Makaville, thank you. Come on man popelo ya ka, thank you so much Makaville. Come on man peu ya ka e ke kentseng ka ho wena e tlo kena ka rapopelo ha e qetile e forma bophelo e etsa bophelo e etsa motho peu ya ka e kgona etsang e kgona ho etsa motho. Now ke mo kentse kae motho enwa peu yana ke kentse ka ho wena ke kentse peu ya ka ka ho wena ka mantswe ke kentse bophelo ka ho wena ka mantswe. Now if o robetse le banna ba 5 o na le maphelo a makae ka ho wena if o robetse le banna ba 5
if robetse le basadi ba 5, if robetse le banna ba 10, o na le maphelo a makae ka wena in your blood, o na le maphelo a makae in your body, because e mong le e mong ya neng a o tshetsela a ruta moruto wane wa hae tholwana yana e kentseng wena ke bophelo. Now kupotso kore o receivile maphelo a makae ka raboti ya hao. Ke le fe o qetela, ke le fe o qetela, ke le fe o qetela, ke le fe o qetela. Ke le fe o qetela. Now here is the thing, ho na le madi a strong a dominator. Can I go deeper? This one is very powerful. Hona le madi a dominator. Hona le madi a very powerful. That is why reka nalwena reka rota re le babedi be re etsa ngwana batho ngwaneno a banka nna mare ke me entse le wena a ka sa le utlwe ngwaneno a banka nna a ba tshwana le nna fela mare ke me entse le wena. Why a tshwana le nna fela mare ke me entse le wena? Kapa ba tshwana le wena mare o me entse le nna mara ba tshwana le mama hae. Why? Because that time madi a dominate, madi ana aka ke ona a dominatileng, ke ona a controlang ibile a hateletse ane a hao. Apostle ZG, thank you so much my friend. Now madi aka ke ona a dominatileng mading a hao. That is why ngwana wa rona a end upang a tshwana le nna, because my dear are powerful. Now here's the thing, hona le batho ba madi a bona e le maphelo a bona a le ka rammele ya lona. Those people ba dominate to an extent that is why la o try o ikomita ka di relationship ha di last. La motho a qeta ho robala le wena ha e last ntho ya lona, because there is somebody in your blood ya dominating in your body, yana le madi are strong in your body ke yena ya controlang bophelo ba hao. I'm qetile bana beso. Ntate Moruti nna ke entse abortion, ke ne ke etse abortion. O ntshitse ngwana mare ntho e formang ene forma ngwana, ntho e forma ngwana e le madi a ntse le teka ra mmele wa hao. Ko pa le jwetsa ho qetela, ke le jwetsa ho qetela e kotsi. Ke le jwetsa ho qetela e kotsi. Mona jwale se ke sebedisa common sense. Ke qetile a khuai. Bye re tla kopanang hosane. That is why sometimes I letsa di DNA ne ke tlo bua eo. That is why I letsa di DNA
di-DNA a le etsa di-DNA ba bang ba lona e ka ba disappointed a bohloko o ka kopana le DNA e re ngwaneno ha se wa hae ha se wa ntate wa hae o bo ipotsa mare ho tlile jwang that is why reng ha le ka la etsa di-DNA ba bang ba lona le ka ba disappointed ha le ka la etsa di-DNA o tlo thola bana bana se ba ntate eno o phelang le mare ke ba hae mara se ba hae mpotsa why o na le madi a dominatang a fihla mmeleng ya rona o na le madi a dominatang a fihla ho na le madi a dominatang a fihla bophelong ba rona guys mmeleng ya rona a dominata ka tsela e hlotseng a fihla bophelong ba that is why o etse ngwana le monna le babedi mare ngwana ba tshwana le wena fela a ba tshwana le wena fela o le mong e ka re wena o mo entse o le mong ngwaneo why e ka re mo entse le one mare mo entse le babedi mare ngwana ba tshwana le wena why ke etsa cleansing hosane bana ba ntate that is why wena Makaveli basadi ba bangata ba shapwa ke shoko how to DNA motho kwana re ba bang ba shoko ntate motho a ke tsema mos ngwanena le 1 November o sane ka pakadi 1 cleansing ke 300 thank you so much guys kuba a ke ka dula mona ke ka qeta I love you